strong manu nyamuri. Amano magbo photo gbana molo. Daniel Fomakpo. Yakubana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakugana na maono no ge. Evi amalesho mukata so amale yamuri. Amano magbo photo gbana mala Daniel Fomakpo. Yakubana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Kunya gbana na maono no galo. Evi amalesho mukata so amale yamuri. Amano magbo photo gbana mala Daniel Fomakpo. Yakubana na maono. Oh, wagaba nyabaga jeye. Nyabaga jeye. Yo nyasala mado agbendi boko na mi mpola nyasala kata yo ke check up akplemi level ba TV jindia kpana mi abale ke mi o de ka to he akplem le mi apa ndi wona me Tony Magbo enyaga ndi ya do na mi egba po wona nye special holiday edition egba nye nke keji dodo dara imbe mi kata mi ahogbojo do lo kata na no peme ayire alave egba la ogbe faro po vaya ye miapo constitution alo miapo potase ike ji miapo deploro share zozo magba odito me 1992 kemi adakpene the late flight lieutenant Jerry John Rawlings, His Excellency ba oja agbawo ntefe cha gano kwashakpa de wona tohe atuma medakpene mikata abale ke mil Wimba TV de ashi donc you Tony Magbo nya agamia ploge chofifia va sere gao okata ploge ke ne mitrogbo le ganima makpomone ne nyamajola to ya robo gare miaji alwe mia ajumia pe nya yo ke mi kodare mia gbo nya takakayo kata kale mia gbo me yo Tony Magbo pe egbe asebe miele kachacha plime hia nam alebebe ta ma adon sami be negama sukwa +233 242 670 enye kapuja shi kemiaza akodo text message so don ta message onova ni ayomi ha number wovo jajanu ya TV oji ke nyatem aza akocheka kwa klemile miape ajododo metane ejiwe ya chashipli mi alo miakpere ye nchile vashichachame nejibe miakpere nchile ye pe ajodo nyame alebe ye pe ajododo pe nyao na yirengo ke keremia nchile jimfuga hostel o technical university amegba lo poliame negere poliame ne bia jimfuga hostel commercial mo floga wafia miawe le jipoho ke negere mia jiko ashie ne chanao software ne nyo egbe ne danao jojo machio chi do na wona gake ne jiba duko na se kwa mi o kana don ku jiba o mi akosa le ko duko le sharem the West Africa o mi akosa le Central Africa le Ghana kwa shapa iho kwa shapa ike fumbo baja ole kwa o mi akosa ta ajiba na nyanyu be America ata acheka wa pli amoyo ko jiba azo pli de va jodo nyama wo wenye yao yo ma agare mia pe nsedo amanyaji nya Kenya mia pe motivational message for today egba ma makhagle English ba man vire ma koncha balke ma wona ke na ma trova ma adagona vagome. So this is our motivational message for today. The past can't be changed, but the future is still in your power. The past can't be changed, but the future is still in your power. And that is our motivational message for today. Today is Friday, it's the 9th of January 2026. And we're starting our show by this motivational quote: the past can't be changed, but the future is still in your power. The author or the sage who said this is unknown. The past can be changed, but the future is still in your power. So that simply means that reach the age of accountability. The power is yours to change tomorrow. Understand that things that happened yesterday are dead. Yesterday is dead and gone. So
We have to bury what is dead. If something is dead, we bury them. And if we bury something, we don't go exhume them and smell them or look at them because they are dead and rotten. And that is how it is in our journey. We have to also understand that tomorrow is new, tomorrow is fresh, and the power is ours to do something about it. Nyasala, a joy kawaya, a vai huhu, egbepen kaka, elemia vashime, mi matao, totra de kachu, a joy kawai inchio, aka choi ke li bona ya mi ata rurare chonchi ta kire mi uja blo ko ba ngoko yo ko ba no yang hoko nya hoko ko ba no nya hoko choi ke bona nyen ke ya de ike mia to jona yo jo nya gba ma nya o nya twa mo o jona koko ko ajora mo ji bai maro to ha o sa o mia to no wa mare to ta gba ko mia ke ka jo ba na dong seru kyo na cho ala na hadodo awon tepo ijiba bodu ko no yingo ava vio no yingo ko so no yingo nyanyang tepo lo nya ka sino to nya mai o ke onye amagao tepo wo lao ka sino to du tu lao ame ke alo maloshi ame ke para dunchi yeta mi me ho no wo mu fia ma shai musa do ma shai patronaye na no blom na rukyo na no blom na rukyo shai na no blom na rukyo shai ba patronia bagano makohu ano tamana no vivimo ayo ba na betoko susu ye ade adam ye ade na no sho na blaji e kwanchi alo akaka fifa na ba ya do e ko tichina o hanyen te po la ta do bu e pe ale na nejo amoro mo ngone bo gbona bo e po akpe ale me eƒu ale gbala gbetsɔ ma ɖe gblɔna be egba tututu eƒa ɖoƒo va yi ye dadakpo ye wògblɔ nya ma nam kɔa eko menɔ nya yi ke miakɔ akɔsɔ kple nuƒoma ƒomevi ebe gbala gbekpɔa va yi me ye danye menɔ bɔbɔe o lo gake yi da ƒo na Mawu be egba yɔ hã le agbekɔa ye ma exɔe deme ta dze miaxɔe deme be nyɔnana maro tso gɔmedzedze me nyɔnana maro tso ɖevi me tso xime ko amaro wonye tsitɔ amaro wonye kesinɔtɔ enyono kaba nyamaro miti megbe nyamaro keke agbe me mi le atrɔ me hafi nyɔnana me vana mi amaro ŋuti me amaro ŋdɔ amaro fie me gake mi hã nye be ne ŋu ake ƒo na ƒe de dzesi na ƒe de dzesi be ne atsoe gbɔ la ke dze be yawo nuteƒe ne atsoe gbɔ la dze be yanɔ wɔm hafi mianɔ Mawu ƒe asi kpɔm be ye ŋutɔ ƒe asi nage ɖe me eƒe yayra nava ge ɖe me. Yo, that's our motivational message for today. Nia get nya jojo gbalon me. Mi chone chu ya pon to me. Mi akpara bede nya jojo kawe do mi agbo. Nya sala no sibe ne na ne jok pata. Le mi pon to hem. Na ne jok pata le hodu ko de share me. Nya ta achaka papemi. Apito fina mi na poto jinami. Moda ndo kyo mi ashi ke mi atava ko le mo kata adadi atroshilum ozunya jojo ni akaka menye blonyo maya jojo ko mi ano bo blom la muntem menye de mi da ko we amo na ba nu wo mi ano mo gbe no peshim no mi da ko we awona chodu ko pasha pa ojo gba oji pleto o no blom e se nya no se sa no popo abakɔ da ŋuto yina dzi miasrɔ̃ le ke miɔ hã miwɔna nane wogbɔna va ame ŋutɔ yɔna kple ƒe ba kple kɔ kamesu be mi hã miakpɔ de dzesi be ame yiwo ƒe xɔse mi le gba wokɔ ɖoko dze kɔme tso teƒe aɖe ta edze miada ɖe mia ŋutɔ miatɔwo dzi miafiawo miaƒe dekɔnu miaƒe mɔmefiawo miaƒe sɔtakpehameyilawo miaƒe amewo ŋutɔ me dzikpɔla kple mia ŋutɔ fina mi nayɔ mi kekeli miasi be nya le dzi mafia ke ne fumo gbadza la sio miata fion le ke na we ko miaxɔe ale ba pume ne ŋu nye miata ƒu aƒu du ava ge ɖe teƒea miage ɖi kaba na assembly menɔlɔ yɔ ge mialɔ ne mɔmefia yɔ ge mialɔ mianya le ke miawɔ mɔ kaba ale be miawo hã miaƒe nyadzɔdzɔ na tso miaƒe ŋutɔ me anɔ kakam ɖe gbetadukɔ me ba le ke amewo hã galamsey wɔm togbɔ menye nu nyuiwo gake gbe sia gbe wo ŋu ƒom tso ŋutia nenema ke miawo mianye nu nyuiwo lɔ ebe dukɔwo na se mia ŋkɔ yi katã na se mia ŋkɔ. Yo, midahoweday.com. Miakpo
Nkaile Afuma headline show La Fumandia. Who Central MP pledges unwavering dedication to constituency. Who Central MP pledges unwavering dedication to constituents. Makbo Adam Kofi Poto Super Nonotata Le Afia ke ni blomolo nyawa o agbana blombe Adam Kofi Poto Super blombe ya ipo de cholome je pe klaro no ne ame fa me chanto ma eletem ye legbasoso be nshangwe ke ta o chen ro nshang ke ta wo do de so ta pe hama ya wo enchi do alebe amo amashame nakpo vide cho ye pe so ta pe hama yi nchi nyang banto ma popo mafia nono matata re jeje wa mi akpo nono matata ma ke mi am kita ya leng pro mi akpara bari nke nkonya Ken Ofori-Atta held at Caroline Detention Center. Ken Ofori-Atta for nono matata jeje mafia bicara jeje mafia cho Ken Ofori-Atta anchi ke mi nkulagare maha nchi Venezuela's interim leader rejects U.S. control in her Banofia. Ghana seeks IELTS exemption in her Jamafia. All right, Mikata Mipom, Ken Ofori-Atta, Panono Jem, Le Afia, Alab, Pirako, O Nana, Agbala, Boglomba, Pichare Chacham, Le Yavaloji. Bicara cacang le apa lo kata-kata ji alav ni blomo le pira punya be obola Ken Ofori-Atta mi kata misi yang ton so tak be senyala we cho pichaya cho nya dadi bang leong no dadi ya yang to senyala tamio ata chachi trede majiaro peji kote be ola Ken Ofori-Atta kake picha de nya je mafia ko be Ken Ofori-Atta's U.S. visa warrant raises questions. Ke Amerikanya nyajojonglola Manasseh Azuri edanyareglo echo. Journalist Manasseh Azuri Awuni has shed light on the circumstances surrounding Ken Ofori-Atta's detention by U.S. immigration authorities. Awuni explains that certain visa holders are required to leave the U.S. after a specified period, even if their visa remains valid. In Ofori-Atta's case, his visa expires on February 14, 2026, but he may have overstayed his allowed visit period. Awuni notes that if Ofori-Atta was expected to leave after 6 months, he could be in trouble with U.S. immigration regardless of his visa's expiration date. Ofori-Atta holds visas from other countries, including the UK and Canada, which will expire in 2032 and 2031, respectively. However, Awuni's post focuses on the U.S. visa and potential issues with Ofori-Atta's stay. The reasons behind Ofori-Atta's detentions are unclear, but Awuni's explanation suggests it may be related to visa regulations. The Ghana former finance minister's situation has sparked interest given his high-profile status. The source is Manasseh Azuri Awuni's social media post, and it was put together by Koko Anumu. Nyasalo mi apetibi oji kwa akpoba nono tatari jeje mafuma akpoba Ken Ofori-Atta yema o blashine magbeni o bak o de gashini ke amavo jeje akpoba onye yevu o police yema o nglode wo awaji ke akpobe sign post are jeje ma fami gbo mi akpo picture manure sign nana jeje ma fama ike mi akpo onroje we US yes sign post alo directional sign ke le picture magba jeje ma be detention center le ma ICE detention center ta ewo ma be picture ya cham le ya vala ji mikpopom india fonglia ko picture do mikpopom mikpo ICE detention center
Farmville VA Farmville ma jejem ta awo ma be picture ya anyanya teƒe picture elabe nyime kpɔ le ke signpost ma ano megbara yike ICE detention center ano dzi Farmville VA or VA nye Virginia etsɔ mi xele nyadzɔdzɔ alo gbalẽ ke eƒe lɔya woŋlɔ afima be woli da ɖe Virginia teƒea le Virginia ta ewɔ ma be picture ma le afima enye nyateƒe nya ye mekpɔe abe nyadzɔdzɔ kaka la ene ke kuna ŋu ebi o kenye be ŋkɛ na police elabe minya be dedzisrafowoe li vɔ ke wɔnam be dedzisrafowo kple kpovitɔwo woda asi wonɔ nu ƒe dɔ wɔna abe woda abɔ dɔmeno woƒe dɔ de ŋu wo nɔnɔewo me. Dedzi sia dedzi ke li kɔ ne yi míaƒe aƒlawo dedzi míamewo ke le Ghana tia ka ekpɔ gbɔ customtɔwo le afi ma amewo ke nye agbalẽlawo hafi dedzisrafowo immigrationwo hafi police nɔ afi ma hafi soja kra ganɔ afi ma ta ɖewo me hĩa ata nye nyateƒe eye hiãwoe nye be ye ŋutɔ ƒe lɔyawo koe de me woŋlɔe da ɖe yawo me be woli ta ne lala ke ɖewo ma hi picture kpɔ mimi la anye nyateƒe picture me tso mía gbɔ menye míawoe ŋlɔ menye míawoe he picture ma vio yawo me wòtso ta ma be ke Ken Ofori-Atta ƒe kɔpa yɔ ke mi gblɔ Manasseh Azuru le nye be eƒea ke me mi le ƒe February eƒe dzinu yi ke gbɔna me hafi Ken Ofori-Atta ƒe visa ɖe expire ta ale ke amewo gblɔm be eƒe visa expire menye visa ŋutɔtɔ le expire gake akpɔ passport nɔna me si wova xɔna visa gake wota gblɔm be conference visa kɔsi ɖe abe wota gblɔ be tourist visa ŋkeke atɔ̃ ƒe wɔna ŋkeke aɖewo yi ke nanɔ du ma me ta ne ŋkeke ma de ye menye visa expire nenema o ke ŋkeke neni ko dze be wɔnɔ dua me kple visa yi ke le sia ye anye nya vɔ edze be dɔla nya be menye America ɖeɖe ko Ofori-Atta ate ŋu anɔ Manasseh Azuru gbɔgblɔm be ate ŋu anɔ UK elabe mɔɖeɖe li ne be nenɔ UK ate anɔ Canada elabe mɔɖeɖe hã li ne be nenɔ Canada ta ŋma nye enu yi ke magblɔ be ezu ehatsi asisiawo si ezu ŋudonƒi aɖe yi ke me sia me ŋuƒo tso ŋuti mi le da ɖi be míawo hã miakpɔ yo míage ɖe nu yi gblɔm Ho Central tɔ ƒe MP le Ho Central MP pledges unwavering dedication to constituents. The Member of Parliament for Ho Central, Edem Kofi Potosu, has reaffirmed his commitment to serving the people, emphasizing that his paramount concern is the welfare of the constituency. According to Adom News, Potosu stressed the importance of unity among constituents, urging them to put aside differences and work together towards development. Potosu's message comes as he has opened a constituency office in Ho, aiming to provide accessible services to his constituents. The office will offer documentation support, facilitate access to social services, and provide updates on legislative matters, according to Volta Online. The MP's dedication to Ho Central is evident in his efforts to address pressing pressures, including water supply, youth opportunities, and infrastructure development. Potosu has listed several key projects initiated under the NDC government, including portable drinking water, enabling opportunities for the youth, and changing the challenge of dooms or e-blogs and hospitals. Potosu's commitment to accountability and effective governance has been praised by traditional leaders, including Togbe Eyim Jokoto II, Paramount Chief of Dakla. The MP's initiative demonstrates his focus on serving the country, these people, and driving meaningful change in Ho. Echo Ikewayi Edem Kofi Potosu ikenye miaƒe Member of Parliament le Ho afia eŋlɔ nane kɔ da ɖe eyawo me yi ke dzi Adom Online kple Volta Online nɔ te ɖo he eŋlɔ nyadzɔdzɔ aɖewo yi ke Ayim hã kɔ ƒoƒu ke woŋlɔ storia tso
Honorable Potosunchi pire kwa ni katututu Honorable Blocho le post ma yenye ma jibe ma frine amshamana se my paramount concern has never been the whole central constituency. My paramount concern has ever been the whole central constituency, for whose welfare I shall indefatigably labor until our desiderata are fulfilled. Your voice is our mandate. I beseech your supplications as we confront the ensuing vicissitudes. I invite your proximity, for in unity lies our strength. My devotion is yours, dear constituents. Hashtag Honorable Eden Kofi Potocho, hashtag Whole Central. Ta ye gbogbo gbomawe Potosu Mlocho, ike mashama goma domola leko sa gome. Ta gbogbo mbe tamususu kong alepe jimajiji kong yenye ya na ngoyi nava na sohia etai ye bia be miak terenche quickly if bola hufu pa bola hufu be mi katara tuna fa da move albe miak nya susu apo fu albe miak tujua ta yaya ye la klalo yaya yeli ye manyama de ke nye amaga alo amaga minyala yaya yeli ye shai jora na po kanyi plafako inona yi alabe efe mtomato no ko so provada mo be nyako atu edua ta nyamo nye nyakpe yomo fare ke makpole whowedey.com. Okay, let's chop no wona ke vaima NDC's hypocrisy Rollins legacy honored posthumously. Okay, mi halafia King David wa gbonyaro le fia yi ke oko anumu le dana ma tongi pireko yi ke o de fia JJ no tata JJ le mi apa TV oji no ku melono alo amama gbenono yi ke demo le fia JJ ale ya pompoko chinwa enye fia fi ko bo show ko nu ona ala mi kata mi no afi JJ so no de dem fia patia o mono semo ke mills no shichi mi nyale ke JJ kle mills fukara dora no do me pleto i ke ba hia be extra na ba do pati e to na ba do pati ba ba ko se be ivio mo ka ba e pe gbejo mo ta le ko joy o ba ku afi o ba no peta ta wo le de e wa manto o je bo wa le beni wa le fori pa gbenchi le pon ke ma mle me e ko ba nye to no pleto mo kata aje mi akpe de si be nshangwe ko wo bakpasha gwagwa oje fisha fi okwe ya baleke amu oni no pa amu mi na sasemine owe onu la msema no gba no boyo je bo moje be wajinki oku afi obano alomo yo nyasala ma plem polo ma se ya da fi donc je be ko mi en Facebook a me na Facebook fia ma punka gbo mi mile alaba ma ko mi apa chocho plem la ranyo adare mi bono kata khalage ma ko don chocho ya re ma troba mi azorengo. Ta strong amanu nyewuri amana magba foto gbana molo danye fomakpo yakugba hanene ma ono no galo alele danye fomakpo yakuga nana ma ono no ge evi amalesho mukata so amala yewuri amana magba foto gbana mala danye fomakpo yakugba hanene ma magba foto gbana mala danye fomakpo yakugba hanene ma ono America matuo 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 alala danya famapa yakugba hanene ma ono galo Yawalecho mukata so amala yewuri amana magba foto gbana mala danya famako ayekugba hanene ma ono alala danya famiko
program tɔxɛ aɖe ke miwɔ ne miakɔ aƒomtso miaƒe constitution ŋuti, miaƒe dukplɔɖoɖo amendments yiwo ke suggest le nu yiwo ke wonye nutotowo yiwo ke wobe miawɔ le eƒea me ta mɔ nye nu yiwo ke medzo ge mialagba miawɔe bɔkɔe elabe gba enye special holiday edition. Memekpɔm be ne mizɔ ɖe ŋgɔ va ɖo ganyia amekpekpe kpeɖeaɖe age ɖe dzi alebe miadzro enyawo me ke miawɔe kpli mi ɖo ŋku dzi be nɔmba yi ke miata akɔ adɔ dze kpli mi nye +233 242 670 773 +233 242 670 773. Ke miamewo ke nye ŋkɔ sem le Facebook hã fa mi Facebook live alebe mia like, comment and share. That's how we do it. Megage ɖe streama dzi ko nadzo. Megage ɖe streama dzi ko nadzo. Ne ge ɖe ma gbogbo be you like. Enye ni ke natawo aɖewo lɔlɔ. As journalist has no place in democratic society. President Mahama dukɔkplɔla le etsɔ yi ke va yi me ge ɖe nyadzɔdzɔ kakaƒe aɖewo kpatakli. Ke teƒe gbãtɔ yi ke wòyi nye Ghana Broadcasting Corporation alebe eyi Studio 1 hedze le TV dzi tsɔ. Egblɔ eyi ke me wonɔ nume kum kpli le TV dzi mesia wònɔ kpɔkpɔma wobie be nya ke wòkpɔ tso ale yi ke wonyra wɔm le nyadzɔdzɔ kaka la ŋuti tɔtɔtɔ ŋutsɔ ya ko class media journalist aɖe yi ke yi be aƒu tso edzo yi ke bi asi aɖe yi ke va yi ko mise be dzotsidɔwɔƒea ƒe amewo ke nɔna awu me woli wɔnya le ŋuti trɔ bɔ nɛ trɔ kɔ nɛ kpetɔkpetɔ ƒo yiƒe fon alebe wotsoe woba to ɖe ga 10,200 le baga me. Nu ya edzedzem afia. Ekosia Ejewa Memorial Municipal Teachers Awards. Prince Frimpong emerges an overall best teacher in Ebuakwa South. Ekosia Ejewa Memorial Municipal Teachers Awards. Prince Frimpong emerges as overall best teacher in Ebuakwa South. Ta Akosua Ejewa ƒe ŋkuɖo dzi abɔta ƒoƒo ne tsitsa yiwo ke wo nuteƒe ƒe wɔna ɖe yi ke yi dzi le Ebuakwa South ƒe nyadzedzem afia ke Prince Frimpong nyame ke ɖu dzi wobe nye tsitsa wo nuteƒe le tsitsawo katã dome le Ebuakwa South. Residents of Klo Agogo appeal to government to help upgrade Klo Agogo market. Residents of Klo Agogo appeal to government to help upgrade Klo Agogo market. Miga nyadzɔdzɔ kpɔ mafia Klo Agogo ƒe Klo Agogo tɔwo wo gbɔgblɔ ne dzidzɔ ne va kpe ɖe ŋuti alebe wowɔ tu yewoƒe asi na yewo. 118 MPP parliamentary candidates endorse Bawumia. 118 MPP parliamentary candidates endorse Bawumia. Nyadzedzem mafia. Delayed constitutional reforms are a threat to Ghana's democracy, IDEC warns. IDEC dziɖuɖuƒe dokushi dɔwɔƒe aɖe ke dena ŋku dziɖuɖuƒe sɔsɔmina sue ƒe nuwɔnawo kple woƒe dukɔ ƒe ganyawo me gbɔgblɔm be ɖɔɖɔɖo yiwo ke wodze miawɔ le miaƒe constitution alo miaƒe ƒowo tase ŋuti yi ke hehem ne megbea gbɔna ŋugble ge le miaƒe gblɔɖemagble dukplɔɖoɖo yi ke le mia si ŋuti ne mi me wɔ naneke kaba o. Kenu Foriata, former finance minister detained by U.S. immigration authorities, is still here. Kenu Foriata ƒe lele edzedzem afia. Haruna Iddrisu proposes 2.5% petroleum revenue to clear GSA's about $834 million debt. Haruna Iddrisu ƒe nya ɖe dzedzem afia. Haruna Iddrisu gbɔgblɔm be ga yiwo katã vavam tso míaƒe amidzadzra me no ze CDF
kpla afã le siɖalofa ɖeka sia siɖalofa yi ke kpɔm le me atsɔ axe efu aɖewo yi ke le mía ŋuti ta. Megbɔna nya me ƒu ge kpuie madze gɔme kple dukɔkplɔla ƒe nya yi ke wògblɔ tso nyadzɔdzɔ kaka la ŋuti ne mewɔ vɔa nyage ɖe ha ɖena dzusukƒe economic siawo le me. Violence against journalists has no place in democratic society, President Mahama. President John Dramani Mahama has called for a change in attitude among some security personnel, noting that journalists and security officers play complementary roles in society. And I'm quoting him, we need a reorientation of many of our security personnel to understand that just as they are doing their job of providing peace and safety, journalists are also doing their job of informing the people as to what is happening. They are not antagonistic to each other. Indeed, they are both serving the same public, he explained. According to him, violence against journalists has no place in democratic society. Reacting to a question posed to him during his official working visit to the nation's broadcaster, the Ghana Broadcasting Corporation, GBC, on Wednesday, January 8, 2026, as to his stance on attacks on journalists, particularly the recent attack on a journalist with Class FM at Kaswa in the central region by some personnel of the Ghana National Fire Service. President Mahama was quick to condemn the attack. President Mahama was quick to condemn the attack. Okay, I'm going to condemn the Rafia. Wow, GBC. President Mahama was quick to condemn the attack. Interesting. All right. Peter Kwa mi kpɔkpɔm le fi abe ale ke megbe dɔŋgɔ dukɔkplɔla eyi GBC tsɔ ale be wobie eŋu tso nu ke wokpɔ tso ale ke amenɔwumewo gbadagba asrafo dɔwɔlawo yiwo ke le Ghana enu nyram le journalistwo ŋuti ke Peter Kwa ebe ŋgba menye nu yi ke dze o, menye nenema wodze be wònɔ le Ghana. 118 MPP parliamentary candidates endorsed Bawumia's 2028 presidential bid. 118 out of 276 parliamentary candidates who contested on the ticket of the NPP in the 2024 elections have publicly thrown their support behind Dr. Mahmoud Bawumia's bid to contest the party's 2028 presidential primary. The group, addressing the media at a press conference held in Accra on Thursday, January 8, 2026, described Dr. Bawumia, the NPP's 2024 presidential candidate, who is seeking to lead the party again in 2028, as the most prepared and winnable candidate. The group explained that their endorsement was based on Dr. Bawumia's experience, competence, vision, and leadership qualities, insisting that none of the other flag bearer hopefuls could be compared to him. Speaking on behalf of the group, former member of Parliament for Sekondi, Andrew Ejapa Messer, said the members had carefully addressed the credentials of all, assessed the credentials of all aspirants contesting the MPP's sole flag bearership slot, and they have come to conclusion that Dr. Mahmoud Bawumia is suited for the position. Nyasala Unukbola. So takwa hame la ne Sekondi Andrew Ejapa Messer yi ke nye nyamdala ne habobore ke nye ameshame ke jagbagba be ano tiketi dzi ne MPP alo ne tiketi ne MPP dzi kpɔ le 2024 akɔ ke mi da me woƒe habobo wo katã wo ɖeka elabe wobe yiwo le megbe ne Dr. Mahmoud Bawumia woƒe numetsotso gbɔgblɔm be yiwo lé ŋku ɖe amewo katã gbagbadzem be yewoatsɔ flaga ne NPP yiwo kpe ɖe esi be Dr. Mahmoud Bawumia nye ame yi ke ele klalo, ame yi ke ele ŋudzɔ, ame yi ke dze awuwo katã. Ɖe ma ta wodom ɖe akɔtɔlawo katã yiwo ke le partia me gbɔ be ne gama su kɔ woda akɔ ne Bawumia. All right, ŋgbagblẽtɔ ke ma aƒom tso ile GBC Ghana Online yenye Haruna Idrisu proposes 2.5% petroleum revenue to clear GSA's
about 834 million Ghana cedi debt. Nia majima khlemia ba jigara Minister of Education nyima boy onon fomcho ganyangwa lo leke ojiga chokpaka ko a khofana paka ko finance doma nyima kwene kota majiba makhlin. The Minister of Education Honorable Haruna Idrisu has disclosed that the Ghana Scholarship Authority is currently saddled with a debt of about 834 million Ghana cedis, describing the situation as deeply worrying and unsustainable. So, to address the challenge, the minister revealed that he is proposing for government to dedicate 2.5% of Ghana's petroleum revenue to the authority to stabilize its finances and ensure the timely payment of scholarships and allowances. He added that he had suggested as well the collapsing of the Students' Loan Trusts and merging it with the Ghana Scholarship Authority with the aim of managing the government's flagship no fee stress policy under a single, more efficient structure. I'm quoting him. These reforms are necessary if we are to restore confidence in the scholarship system and prevent students from being abandoned while studying abroad. You're speaking on behalf of the newly inaugurated Governing Council Chairman, Mr. Samuel Gaba. Interesting. So, we our scholarship, which is over the Oka Dama, but a Sukuyobo, da Suku Famahe, la Sukuko, but that's Sukuko, Ufanya Glomole. Haruna Idrisu, Ikanya Domaga, Ikakwana Sukudanyaoji, the Ministry of Education, but Plumber. Sidi alofare kasha sidi alofare ka kenya po nya cho sidi of plafa le ma acho at dade scholarship do pa pashime alawe imi fuma Ghana Scholarship Authority a agba 800 million kule jibo gabo gbare ma sidi ma ta close sube sukuvio ka skutana gweta duko va dwaya adom na be Ejebe mia awosade ike ade CD of a plafan share CD of a plafan ike ano 100 CD share ma plus sube watch your hefe na ameoke me so agro na mi plus sube mio ha yaten ase aleke misenya ogomi plus 233242670 Yenya Kafoja Shikana Temaza plus 233-242-670-773. Amarodo WhatsApp audio dam menya audio jimemilo na tanglwa na ngule. Doma hia iya dagmaruga la majijimoa mi Kafoja Shidagare de TV ojibami ayo. Akagbo afimiano mama mi atan wo nyi agbomi mile bibla be mi onwi ke gapopo hiana tana tang text message ro mi rafa na tang WhatsApp ro mi rafa wonko plafika na wangrom chui hiana mi yo nyai my joy online My Joy Online. Oforiatta applied for U.S. state extension on medical grounds, lawyer. Oforiatta applied for U.S. state extension on medical grounds, lawyer. Ta senyala pung ikanya Oforiatta pa senyala lo nyang cho Oforiatta pa nyang agbablombe susui keta kan Oforiatta gbogbo Global America. Registra for Bano Nine Kakabu, Yakano to come in Yolamono, Sasamo. Ta Popo Jaja, Alo, Aplodisa Sayaka Honi, Itai,
Ubiaga no America become a vero. Parliament is not a weakness. Parkinson's, I beg your pardon, Parkinson's is not a weakness. Enidaso Foundation condemns stigma after Kofi Kujo disclosure. Parkinson's is not a weakness. Enidaso Foundation condemns stigma after Franklin Kujo disclosure. Franklin Kujo blood revival when you saw Parkinson's disease net tolerate kanye amchicho kwa tolerate na na no quantity. You know, got the machine open phone na ton. Ke Enidaso Foundation agboglombe nkpe ke o dodom Franklin Kujo ikene domaga ke kpona imanifam Ghana kwa doji be makatanya makwe amchichokwe dola konya tava mashamaji. There will be no hiding place for criminals who injure or kill police officers, Mahama wants. To koplara gagblocho le ipa chacha yeko chayi de na jojo kakapo be bipar kama no nyina me ok nya pobito ewo nya le nya jojo kakala onchi o. No room for waste. Mahama warns security services over misuse of state assets. No room for waste. Mahama warns security services over misuse of state assets. Ke achoma ke Mahama gapo na bovito kule badagba o prasrafo ko na tofu fo ha gbogbo no be yo ga ro ga mara no jiru fo nwo zam yakacho ala be gabali na matra no jiru fo gaozam le amo maje o. My father's statue should remind us to live by his ideals. Zaneto Ajekun Rollins. Zaneto Ajekun Rollins gapo cho Boglombe fufu patata ko reje ko the parks and gardens na garon kujina kana to kata be wo de dogo yo kanye duturo yo ke ji otu patia do Zaneto Rollins egbonya. NPP parliamentary candidates endorsement an attempt to whitewash Baumi's election record. Kennedy Ajepong camp. Kennedy ohini Ajepong here ika baba jemwe achop like an NPP to odo nyade ike docho ike ejapa mese blo bayo apakanto yo ke no tikiti jine NPP plus uba yo gresa takpakama yo kata yo lo magwana Baumia. Kennedy Ajepong kwa moro chinebe makata o mola ko won pe suba yo chovo Mahamudu Baumia pe jirudu ko duji poto he don pe la ko kemi dawa yime. Vice President opens 93rd Charles Salana in Gomwa reaffirms government commitment to inclusive development. Seek military help if necessary to secure 31st January MPP primary. Rocky Obeng to IGP. General Ministry warns public against fake 1,350 Ghana Cedi National Family Support Allowance scam. Nigeria author Chimamanda Ngozi Achebe devastated by death of young son. There is a real threat of U.S. military against Colombia, President tells BBC. All right, Colombia topo to kokura for una BBC e chova ye goglomba ye o na ba America that for them plus ube ya chesere young anya Venezuela pa to kokura la America to fashima la Venezuela nya to ko ke shia milawu Saudi Arabia pledo ko se afi to come amlao about Canada, Iran, play Iraq. Colombia ihanya ko hoshitore ka ami hoshia to mi hoshilo shi I have America, you got attention to America. Gender ministry Boglombe Amaro Finano le social media where na 1,350 ko yok beremu plagama family support you may gender ministry be you may ga share ka chan plamara ke alo ga kar ka dong plamara ke ya vala ye audio ke Rocky Obeng blona IGP no here
Gbadagbawo no sentry le xɔ ke dage NPP tɔ le no ƒe flaga tsɔ la le ƒe dziŋua ke mi le me ƒe ŋkeke mamlɛa ke dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ eno mia nɔvi ala subɔlɔ dome tsɔ edo ƒe awu hã eye woƒo woƒe wɔna ɖe ŋuti le Gomoa maxlẽ kpi ɖe ko maxɔ dometsotso. Vice President opens 93rd Chalsa Salana in Gomoa reaffirms government's commitment to inclusive development. Vice President Professor Nana Jinokokwa-Jima on Thursday, January 8, officially opened the 93rd edition of the Chalsa Salana Ghana 2026 in Gomoa in the central region, reaffirming the government's commitment to inclusive development and broad-based economic transformation. Addressing participants at the three-day convention, the Vice President highlighted progress on the Pomazi multipurpose poultry farm, a government-supported project expected to house about 11,000 birds with modern feeding systems. She noted that the initiative aligns with the Feed Ghana and Nkoko Nkiti programs, Nkoko Nkiti program, Alo Akuko Nkiti program aimed at boosting local food production, creating jobs, and strengthening the economy. The Emir of the Ahmadiyya Muslim Mission in Ghana, Maulvi Mohammed bin Saleh, also urged the platform to call for a renewed national commitment to fighting corruption. He warned that his growing tolerance poses a serious threat to the country's moral and developmental progress. That job, Hausa yo koyo na ba Ahmadiyya Mission to pe wona pe diare no jila Gomoa ke dukɔ kplɔ la ƒe kpeɖeŋutɔ Professor Nana Jinokokwa-Jima no dome ale be enye nane ke hã kaka ɖe yaƒelɔ dzi ale ko do woƒe awu akpletɔkpletɔ ke yo nɔ fi ma bin Salem yi ke nye agbonugagla ne Ahmadiyya Mission tɔ gblɔ go yo edzudzina be ele yo dome eva de kpekpe wɔna ŋuti eɖɔ ɖaŋu ne be corruption zãŋu xɔxɔ ŋufitifiti wɔ le Ghana koe dukɔ gbam ta gbagbasiagbagba no dza gbagbasiagbagba ale be corruption na va yi ta ŋu yi ke tututu nye wɔna nya nyeme le Awusa tɔ ƒe agblea mo alo nyeme le alasubɔlɔ ta nyeme te se sa Jalsa Salania gɔme ake wo Ahmadiyya Mission tɔ ƒe wɔna kpe ɖia ɖo nye yi dzi dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ no dome maxɔ dometsotso pia ɖe me trɔ ba miadzo nyawo me. Tony Magboy enyia ƒe ŋkɔseme mie le megbɔna. Ta srɔ̃ ama no nye ŋu ɖe amenɔ megbe fɔto gbana me lo danye fɔmakpɔ yeku gbe hã nenemawo nɔnɔ gelo. Alele danye fɔmakpɔ yeku ge nenemawo nɔnɔ ge. Evi ame le sio nu katã srɔ̃ ama le ye ŋu ɖe amenɔ megbe fɔto gbana me le danye fɔmakpɔ yeku gbe hã nenemawo nɔnɔ ge. Alele danye fɔmakpɔ kunye gbe hã nenemawo nɔnɔ gelo. Evi ame le sio nu katã srɔ̃ ama le ye ŋu ɖe amenɔ megbe fɔto gbana me le danye fɔmakpɔ yeku gbe hã nenemawo nɔnɔ ge. O wogbe be miabe zɔ adzeye.
strong man nyamure. Amano magbo foto gbana molo. Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakuga na maono no ge. Evi amalesho mukata so amalaye. Amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Kunya gbana na maono no galo. Evi amalesho mukata so amalaye. Amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Oh, wagwa nyaba twajeye. Strong man nyamure. Amano magbo foto gbana molo. Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakuga na maono no ge. Evi amalesho mukata so amalaye. Amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Kunya gbana na maono no galo. Evi amalesho mukata so amalaye. Amano magbo foto gbana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hana na maono no galo. Oh, wagwa nyaba twajeye. Oh,
yakubana na maono ta sron amanu nyawure amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakubana na maono no galo alele Daniel fomakpo yakugana na maono no ge evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono alele Daniel fomakpo kunya gbana na maono no galo evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono oh wagaba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokomi ajizumaga wade oh wagaba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokomi ajizumaga wade alele Daniel fomakpo yakubana na maono nogolo ebi amalesio lukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono alele Daniel fomakpo yakubana na maono nogolo alagbe popopo amalesio lukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono America matuo 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 alele Daniel fomakpo yakubana na maono nogolo yamalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono alele Daniel fomakpo jonya gbana na maono nogolo oh ti amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono oh wagaba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokomi ajizumaga wade oh wagaba nyabazo ajeye nyabazo ajeye lokomi ajizumaga wade alele Daniel fomakpo yakubana na maono nogolo ebi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono ta sron amanu nyawure amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakubana na maono nogolo alele Daniel fomakpo yakugana na maono no ge evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono alele Daniel fomakpo kunya gbana na maono nogolo evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono oh wagaba nyabazo ajeye
matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Alala danya famapa. Yakubane namo no galo. Yawale so mukata so amane yemu. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Ayemure. Amono magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubana namo. Tasron amanu nyamure. Amano magbo foto bana molo. Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakuga nana maono no ge. Evi amalesho mukata so amalemu. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Kunya bana na maono no galo. Mukata so amane nyamure. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Oh, wagaba nyabanzo ajeye. Nyabanzo ajeye. Lokoni adizuma gawa. Oh, wagaba nyabanzo ajeye. Nyabanzo ajeye. Lokoni adizuma gawa. Alele Daniel Fomakpo. Yabana na maono mogolo. Ebi amalesho mukata so amane nyamure. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Alele Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono mogolo. Alagbe papa. Amalesho mukata so amane nyamure. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. America matuo. 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 Alala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono no galo. Yawale so mukata so amane yemu. Amono magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Alala Daniel Fomakpo. Jonya bana na maono no galo. Oh, yawale so mukata so amane yemu. Amono magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Oh, wagaba nyabanzo ajeye. Loko nyabanzo ajeye. Lokoni adizuma gawa. Oh, wagaba nyabanzo ajeye. Loko nyabanzo ajeye. Lokoni adizuma gawa. Alele Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono magolo. Ebi amalesho mukata so amane nyamure. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Tasron amanu nyamure. Amano magbo foto bana molo Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakuga nana maono no ge. Evi amalesho mukata so amalemu. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Alele Daniel Fomakpo. Kunya bana na maono no galo. Evi amalesho mukata so amane nyamure. Amano magbo foto bana mala Daniel Fomakpo. Yakuba hanana maono. Oh, wagaba nyabanzo ajeye.
mane yamure. Amano magba foto bana mala danya famiko. Yakuba anana maula langa. Anana danya famiko. Yakuba anana maula nogoro. Alagbe pọpọpọ. Yalenso mukata so amale yamure. Amano magba foto bana mala danya famiko. Yakuba anana maula langa. America matuo. 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 Anana danya famapa. Yakuba na mo no no baro. Yawale so mukata so hamane yemwe. Amano magbo foto bana mala danya famapa. Yakuba na mo no no baro. Anana danya famapa. Jonya bana na mo no no baro. Oh, yawale so mukata so hamane yemwe. Amano magbo foto bana mala danya famapa. Yakuba na mo no no baro. Oh, wagba ya bazo ajere. Yo pa onya bazo ajere. Yo ko na ji zuma ga o ajere. Oh, wagba ya bazo ajere. Yo pa onya bazo ajere. Yo, ukpɔlɔ kple nye srɔ̃meda kpɔna miava leke miwo ɖeka kpakple le miaƒe dunyawɔna yi ke yia dzi ŋdi sia ŋdi le Evenyigba TV dzi. Tɔni megbe nye makplɔ me na mienya be amekpɔkpɔ tɔxɛ aɖe gbɔnyenɔ ge ne ƒo ganye yina ke ele mia dome Honorable Foster Delali Anani yi ke ɖa nya ŋu le miaƒe amegãtɔ megblɔ koto ƒe Volta NDC ye ele mia gbɔ. Honorable Wezo. Yakuyo. Ezore miao. Ema kene. Okay. Akpene ma. Awale doji kaka. Mavi. Yo meda kuna abale ke mi kpoko na gre mi adie gba nye sigbanto ne gegem le mi adie le Evenyigba TV. Ke ejojena be na va leke nye agba hanwo nji mieri. Ma va men veveta lokata ojini. Ma common pokwa ma dogbe tohe na uto over producer okle na mi yokata le studio la fia. Aga iji ya common pokwa dogbe na ebe nigbaji talk ebe nigbaji no lokata. Abia Constitution Day alo miafe Constitution ve nkeke kedumila ma bia fe jobe nyena mesiame egbenye zigbanto megere mi ajire fia ejem ni be mi ka o mi le fia be miafe nyanwa adeu Evenyigbato akokeke amegodobo tama akomon popo ada pe tokena mi le doji akpe yo egbenye Constitution Day nya ajibe mia ajo afia mu nyasalawo adem ngene nyasalawo tagba miaƒe ŋumejudzɔ togbɔ be enye political show hã mi tenɔ ge ɖe constitution dzi koŋ. Honorable nobe constitution nke nye constitution constitution yi ke miayɔ le beŋue yi ɖe ko be ƒowotase alo dukɔ ƒe segã nkae wonye nkae tae wodze be wotsɔ gbe ƒe ŋkekea akɔ ɖu Constitution Day lo. Akpe le nyateƒe matrɔma constitution alo ese yi ke dzi zɔm le dukɔ ya me be nye ese gãtɔ kekeake esewo gali togbɔ be constitution li hã bubuwo gali gake constitution enye heyi ke ƒo katã ta eya ta wogblɔna be míaƒe existence alo míaƒe dukɔmenɔnɔa ese yi ke ɖu mía katã mía dzia enye constitution ate ŋu ava wɔ se bubuwo woagblɔ be bylaws dzilawo le aƒe me wode se na wo viwo be nu yi megawɔe gake se mawo katã la ele be míatu wo katã ɖe míaƒe constitution dzi eye ƒo seawo katã ta eye constitution enye nu yi ke míaƒe ametsitsiwo alo ame yiwo ke nɔ anyi hafi mi va wowɔe da ɖe anyi kple susu be ame sia ame nezɔ dzi yi ke mía katã míawɔ nu yi ke adze ame sia ame nu ame ɖeke mawɔ nu adze agɔ le nɔvia dzi o nu sia nu yi ke mi le dukɔ ya me yi katã enye ese ne nye be ezɔ nɔviwo dzi abe mi kpakple mi le fia fiflae eta fla tse me kɔ afɔ ɖo dzi o le manyamanyama
ese de mo be magona we baba ka kene be metindo baba na wa efia be de medrewo ta ele be se aneku ta mi aba anyi no nsi anu ike mi awola ikata ele nyebe constitution alo nyebe eseji ta ese a anye yevo gwa be the fundamentals of our human existence nyebe anyi no a ese eya ele ya ta mia fe forbes o alo amio ke jeduko ya gome okpebe elebe wa awose kodara yin plus susube ni akata mi azoji ba amenovi gome sese nyeto a anu anyi. Okay. Que over constitution day potase alo miape segan ike du koplong chamba no so no delise du pasaka ka mi kerma uma kuku plan so de to di fia ba mate wanye duliso ala ba duenye fike micho duenye nyadeo ala dumo ko nu no la ro plola nye du fiao ta fia wata no esema no ta du liseli oli ho afi yevuva ka yevu kwa sosomina swe kwa wona ya mashama nanye am ike ehia mashama kwa gbenadi mashama kwa tamsusu na no du programa ple akota da ple chinyo kloi ikenya mokokwe nwa yeta mi jepapa je mi adam ko bu ne se aba saga alo ko tase que ni ma bien ba o ba gbenya constitution day nka tai o gba yomba alo gba constitution day anya nka kareba yi akoba mi aho gbojo egba mi atu akokere kosira kwa muuma nka ta nkeke ya nka ta odumdo afi mai de ado babianwa maga akona ne mbe nyebe constitutional nye ese ike go the supreme law ike efuseo katata abele ke megblene kake le ese mama efe dowa alole afi watan odola ese afe nsen elemia dumevio alo the sovereignty of that the constitution la elemia dumevio bo ta nenye be enya be dumevie ne mekwebe amerele nane wo yike jibi adale seaji a elebe mana seaji dola one popo ameuke atenwa note alo ofu nyebe duli seaji pe o pota enye o maode apaton enye maglobe the executive legislature pakli the judiciary o nya meuke o ponse a akpo ese ya oji wawe administer lo leke magbele wa nena nejoa wa o gbo mi ayi be wa ta de ese ya menami ifia mayi de obe babia gbo eben kata fi oyin be egba fi wa ko obe constitution day nke kagba nkata over constitution day do mi ke ta fi oyin constitution day le yen fen go mesese nu yen be abe mi amegbeto wa mi kata mi do anku mi afe chipesa oji nkeke ko jiwa oha do nkuja go egbe oji menyi ta ma do jijo de do kunyenu akpo jijo ado nkuji anabe aido kyo me abia do kyo sebe o menu anyi fe blaton ike ba menu anyi ba jide nka meti wo aba megbeto ene nene ma ko nyi mi afe constitution day alo do lise fen keke akodo daranya please sube mi adume view ha mi ata yide mi adokume abia mi adoku sebe de ese yake uwo kodananyi be mi no jizondi mi lewo ejizom nene ma mi o ka olewe mi awo abedume viode mi lo ma yate fe matro nye be ne mi le mi abedume ese oji won de dodo mu ne menyo wa Ghana ma nye fi ke mi no gba me fi olewe mi ano ela be nusi anu ike hia olewe me beton ne wo alo mi awa be Ghana to enia o ka tan le se ame mi ike menya nye nu nyu kwa wa onwele de mebe heya melebe na well hey ke olebe mi awola onwele se ame ta akwebe agojejele noviji alonu ma nye de gaji wo de ame novinu a ya kata fia be mi fe Ghana lo to come and meeting gogbe imu ta enye nkeke ke olebe mi a be dume viewer nyo ha mi a adonkuji abia mi adoku sebede ese iko wo ko dananyide nka wo mile plezu sube Ghana na yingo
mi le siaji o ma wanyen ke mia yi mia document abia mia document nenye be mi le ji wo mniwa ke elebe mia atrole mia fe moji le so mia wonu be Ghana na kpongo gbe yi e mama no mia afi ke mi la be dukola nenu mako gale ta enyen ke enye me kare ji be edemia ji be mia dui alo adonkuji abele ke mia fe Independence Day alo dokusi no fen keke ike Kwame Nkrumah hoko dana nyinami midwankuji match fen keke adende siada nenema ko heya hanle place sube mia adonkuji azanya nkeke aba yi hoho kake abele ko le nyame ne mia kata mia fe se otakwe menola over demblebe nenye be holiday adeje consider domejila ele bo atutu ko yingo gbe fie place sube amo nenye be abe fiebe state institution so nenye be holiday aje kuda gbeji kwa no nya jo holiday akwa na ko be ya oda pa klifida eke ga pledola do me yiva trozo edo ta o we place sube nenye bo okwe cover dade consider fe nu alo beke susuya ikele consider mejila ke adam mesia meji place sube ameoka agbe do me le consider mela mon wa a hemoni tani me kareji be enyo be wa don keke akodana ni place sube nyo hamia ata dengle chonya doku egbe nya kata mi la fe ma elebe nya kata mi bia mia doku mia doku ma dengle chonya fe edulisi an abia mia doku sebede nka mia wo place sube Ghana ayi ngo elabe ese amia o wena o lebe nyo hamia zoji place sube mia kponko gbe yi. All right, ta majuma gbowa do kpena neji ta ro fiabe nkekema ikenye 7th January yeah mankeka ma date anya date ka tututu enye date afi alo nkekeke afi o koma direct baje la gba enye 9th medala pa Egbenye 9 aha ta nkeke ka tututu enye nkeka enye ne be mi ayi megba miti bona nugo elabe le mia novio article ni tuna have time enye nuike wo ha ovli bu amerobe enye ages fenkeke bla bla sieke agbe enye constitution day kakemi kemi omi ba po enye be me nyen keke akemi no biblin alo agbe be ami habe ito eyo ake wa ko dare he aji place sube mi enye fem gome sesenye be mi je pe agome nyakata mi ayi mi adokume mi globe nyonyo ye ga vale mi ame ta enye ma yi me too much o waga va trop controversy o enye me sube mi dasile nyama ela bele MPP to fe yi ma wo ho president Akufo-Addo to ha o glebe menye keke o nye be ne mi akwedare ju ta le nye pen gome sesenla yunya le he ajikwa nyakata mi adui ako bevie nyenye ikela lo tame dodo ikele nwa nyakata mi aba dom ena be productivity alo do pen gogbe yi la maga yi ju na be over gbele place sube o mi he cover fidagbe place sube nenye be amodu holiday ale fidagbe kula o gede weekend me kenye memory da kle consider ke joda gbe la mi aga trova dome bakuli agbegbogbò yeye ta le nyatefe ma me susube enyo o demia jibe o move nkeke ya dale alodo do yi kemia fe se ota fe come no lawo be mi aga no holiday ado du nenye bo je consider do mejila wa move ko iden gogbela me kare be ni mi ke demia ji ela be pode New Orleans an yakata mi po mi o ko he na kovia yakata mi nye ata onyu me kare jibe se ota fe come no la akpavia okata da sire wona ji me kare jibe mia dumefio mole no fodota o wonu ike je mia dumefio hanu. All right, ke mia azorengo onye nso mi leta na de kemia ta glofia ba constitution dia enye gbegbe ke o nka enye gbegbe ke constitution ajedo alo no constitution alo nka den so sota ma elanye President Nkrumah kple efe hatiwa o je do cho independence hohonu do nko ho wona o yiji takwepo yiji agbonla gbala ho kakea 6 December March enyen keke
over declare be mangbela cho egbejia nyakata mi khodo kusinono ta constitution na uwodo cho nu kakaka alo tamebubu abele kemia constitution review committee to uwodo uwo public hearing oyo amo over biagbo nu kam susu mi atro e ka mi ko mi adeleme uwo na movu kaka e o po be yo ta constitution na kata da gbanedia nkeke maji over declare be cho egbeji la ese pre dodo yo oji nyazo abeduko ene ta menye be mangbe o je nkeke alo o je constitution na ngongologomo be mangbe o globe cho egbeji la ese pre dodo iji nyazo ene anabe o konkeke ya kle susube mi anon kudo meji be cho egbeji la mi ese pre dodo ela be me ni ke me nya be yevu yo ke va dunia dia o ve sekle dodo ji zomi no le yi mome ta yi ke mi anto mi po mi le mi adokwisi alo mi o khoga dem alo mo khoga dem ta o da na ko alo na mi da ko le 28th April apa jimu na pon keke blabo vo nyiagbe le 1992 ye Ghana kata dako ke akoda me chonwo o ro peji be Ghana ton lo reji be yo a zonple seye ya ikenye mi apopo ta seya ta eji 1992 ke January 7th 1993 ye ba o dako le December yo dako December 1992 jeje duji ake alo eduji sigbanto alaba yo va ever be soldier 1979 in Armed Forces Revolutionary Council o troga la shishi anchine liman me de povo ko ga troga va ga hoji ake ikebanye Provisional National Defense Council in PNDC Kenya 7th January ke Republic aje government ta majibe nyagere akpamata ewo wom na mako nya ko sople eyo kpome mele mo funya lo nya mo bua o na ma be yo nye be gbemangbe Kenya 7th January ye odo jejejiji ye ese ye ma Kenya sega jedo ta okon ko wa dari be nyano gboje home ano holiday yim alo nyano nke nkudo nke kaje enesia ya 7th Marco Kodona presence ji madalapa 7th akwe ekwe azigede mia kehi dunya ha ni blona be mia wenye midwife alo evihela yo ke ko mia fe for republic ya kove efe nya de okwe ma ha gbo the sense be nya te fe matro nye be JJ Rawlings la enya make ba hod ko ya abe military ruler o produko ya vu kaka va se tefere ake yo va do tefere la e anto ba ko no elebe ya bazo esekple dodoji ple sube maga va no abe yin amekenye totela da no oje no e ata o ba go okay ne ma elebe mi anto mi ata mi abesel ike mi azoji abe duko ene e ina be ogugbo akoma bada o va doji abe eduko line ihanya wo efefe yin akwa yo da silen okay akpe emaima ha pressure alo jolododo no jin baro no bobo ekpo na chu atu bibla gbonyare ba he who rises by the sword die by the sword shall fall by the sword na chu tu enedamora achampo hao general kufu ha manye gba mi alo nyamo oglomo na namake gbadagbare ha lia edoge pipa ba ya do hara ta pressure no yin intonya intelligence gathering no into futonye akwa o amaro ho lia kukuku kwa over vesem amai monye nkeke fiti nkeke blublo Ghana no blu come Ghana no fiti ma alegbegbe kukuku kwa ehia ba yintona se du come vi opegbe apede jibe awo ne be ya no jia jipla pasase kukuku kwa amara agba na pasase joga deida tanwi ke atawo du kuma nafa du kuma biyo pa jina jemenye be ya se du kuma biyo pagbe amo no nchi hariso ya kawo amanya la ganga no nchi e mai mo ike egba do wan hin komo mo ga shi ke nkomo ukata obe awo yo hiane bojo yo hiane sebe okpromi abale ko plona mo ta fifia
constitution a ejegome ta nyasala no si ba to bo mi no go 1992 constitution ha menye 1992 o jegome o Yeah. 7th January 1993 Yeah, Jegome. ye jeje ba no ejiji now as a president ta mi che mi agara pa mama nkawe constitution a have nunwi kawe le constitution ya me yike to vovo na Amerike po du popokple akpansese Gbanto nyebe abele ke mi kpakpolo mi le studio afiagbe ni atafonu na yebe amere jago ni agbo na me alo mi ye wola me we mi do enna mon popo mi o ha mi blode mag blode pe wonawa ayiji le yi mo me ejome blo na bato de agbo ne president be o he ya wola me we mi do egbe a mon popo le be amesia ma atagblo ne be na ne meleji yin a amesia ma atafonu jo anye vide gbanto elabe ne nya megbeto ike enya megbeto la gbeku ameda khemona be o ne na ne tetere ji okra hala me pomo agbelo ne nya agbeleko la ese alo wa ko apasesen alo force ako fiafu la enye mi ka tere mi aji aba megbeto ta constitution na pe nu gbanto economy enye be nyakata mi atagbolo mi kenye mi apeji meji the freedom of speech exactly ya enye nu gbanto evelia enye be enna monu popo mi be mi o ha mi atenwa atenwa fu like ma gble atato abeni enye be ese de meli that time wa president Rawlings say ko aganye president anani america me pomo egbe a political parties so le dukoya mezan ike wo ha wa atenwa decide be egbe la mejiwe masu president alo ma yifi alo ma support america alo ma support ami ike fudede kemelenwu amesia ma atenwa zo bubu ha ga ebe ata yifi si afi you can move anywhere at all the freedom of speech yenya gbanto na gbogbo exactly machama ta punwa de blode ma blode ade fe so agblo exactly fofo manomi marke radio jino ga lo tv jino ga ko bo amama nya gbo mu la chachi se do kokora nchita yo wale yo de yo diga homu alo obu na amana bu doko amaro ko bu e mai mo ronkuje mi menya fike olo doko obu nya jojo nlola fifia do nya jojo do kakala sando mai mo doko obu na mi menya fike olo que multi party democracy dunya hao kenye do ha bobo fofofo oli nye ndc plan pepe pretoyoli constitution e ko ma de to exactly e fi abe ke jeje nonyi le bien disingolia party ara kemo nonyo yere ka kwe party o professional like ma gble menye be party hamo ma gble be council exactly so jao kwe ames won to kwe do fenu dananyi ike na jagola akoko de nka defense council ko wa to bo dronya mashalo yes o dronya no ko kasa ko ni ke je ko wo no akea constitution about them be o ne o ko i court kra ha o ha wa so ben me betete o ha gbloto susu ike ta fi o he dola attack gbele afi ne nya me chochora na attack plido ki o ta exactly enye nu ike demiaji egbe a manner example the currently obe oral ike nya indisi to mi ko mi dakode ji afi mi va like magle mi hozia amole jichimbo oral mega domu alo operation recover all root mega domu akenu ide ka ole mi ase menyebe ne mi bunaza na mere mbo e won gbegbene alo e ko duko afega elebe wa kula me akọ ifonu wa kunya me kpakpla me afi mi ase mebe o mi aka me awola susu iketa fi wedo ejago alo mejago ka keni me me o ne ye chama onya onya gbobo o suspect alo obu nazarenu be e kasi duko be gan mu kola o kasi a o polokola fi keje ko poloko yi ka kemene ne ma fi ya ko ma ga gbogbogo amaga gbo ka ke fi ya du plose ha nu ike oganam ni ganyenye be ni the fundamental human rights alo eke magbele
menyale ke mako de ya gomele fe bemo fundamental human miaƒe ablɔɖe ablɔɖe esema egbela alo ablɔɖe kple akpatsetse ame kpatsena mo akpatsetse ke le asio ablɔɖe kple akpatsetse yi ke le mia si abe egbela otoni atatso le fia ayi ɖe gbegãdzi agbɔ sojawo le fima policiwo le fima wa dzɔnu wa kpɔ gbɔ be naneke ma wɔ abe dukɔmevi ene ake le yiyi mɔ me la mɔnukpɔkpɔ ma me garanti ma me na anyi na mi abe dumeviwo ene o ne bia yi teƒe ɖe fia la vɔvɔ̃ le kple susu be ne me nya o eɖo fima mi kata adzɔ ɖe dzi o adzɔ ɖe dzi o. Freedom of movement ƒe you can move anywhere at all nsia nu yi ke dze nu la awɔe abe dumevi so far as me nya dagɔ le duli sia dzi o ko la mɔnukpɔkpɔ ma esu asi o eye me ka ɖe dzi be de ema manɔme la egbea ɖo mahi eho fia ko dzi ɖo fia ko magatsi enye nye míaƒe the power alo ŋusẽ yi ke le mía si abe dukɔ wokɔ ŋusẽ kɔ na mí abe dumeviwo ene. Sovereignty of the people. Exactly. Tsã ʋɔnudrɔ̃ƒe meli o abe le ke gblẽ va yi ene be sojawo ko ŋutɔ ɖo ƒe. Over nationalization. Yes. Ame ɖewo ekpɔ be nyateƒe. Ele me be ame aɖewo hã ŋfitifitiwo yi dzi. Gafifiwo dukɔ ƒe gawo lɔ nenema gake nyi gblɔm le nye be ne woxɔ nane le asiwo hã dzem nɔ mɔnukpɔkpɔ na bli ɖokuiwo ta senyala nano ŋuti o yi ke wobie nyawo naɖo nya ŋuti de sa wotsi atsitre sa ɖe dzi menye ame na ɖegbe abe dikri ame na ɖegbe kɔ woxɔ kesinɔwo katã elabe wobui na za be enye dukɔ ƒe ga ne lɔ tsɔ wo ŋawoe o ta amewo ƒe ŋu kesinɔwo bu o emaima amewo koklo kpo no si amewo avɔ akpo no si wobe nke control price wo dzre ŋua hoya le me dzram ko gbɔna fɔ katã lɔ ke ame aɖewo ŋutɔ ƒe mɔlu le woƒe agbaxɔ me wobe ŋua xɔ ɖem nke na ƒe dɔmɔwu 1983 dɔto mɔlu le asiwo negbe mɔmɔ la dzra ge ɖe asi gbletɔ keka dzi wo va lo mɔlɔ katã ekpea tɔni nyateƒe nyawo nye be le yiyi mɔ mea abe le ke mi le gblɔm fifia enye nu yi ke te ɖe alo enye nu yi ke de mía dzi egbe be constitution va akele nyateƒe matrɔ ma nu yiwo ke le yi dzi le yiyi mɔ me hã menye de sia de enye magblɔ be enye nugbegblẽ abe le ke gblɔ egbe be control price alo enu lãme ɖewo si amewo kɔ bli meɖo ŋku dzi be mama nye gblɔ nam be le yiyi mɔ mea edɔ anɔ amewo wu gake ame ɖe bli le si yi ke wòadzra na amewo nakpɔ aƒle ada du hã etu xɔ ɖe nu kple susu be na amewo dzi ʋu kakaka la ke ada ga ɖe dzi kple susu be adzre xɔasi na amewo ne woava ƒle ke ya na gawɔ ga ne dzɔ nenema le yiyi mɔ mea woava gba xɔ le woƒe warehouse anu kple susu be woakɔ nua kɔ na amewo be wokɔ du le emawo me la magblɔ be wowɔ nu nyui kple akpasesẽ menye be enu nyui wonye o gake ekpea egbe mi le konyi fam amewo le konyi fam be dziɖuɖua ena be enuwo va si ɖiɖi gake enudzralawo la womo dzidzim be woaɖe le woƒe nuwo dzi le asiwo me nenye be tsã ma wonya woagblɔ be control price galea ɖo gege ɖe asiwo me woagblɔ be tina paya la ame ɖeke mekpɔ mɔ adzre wu siɖi ɖeka o rekɔ ese ƒe nyame na nye nyuia menye nu nyui o gake gbagbã le amewo ƒe wɔntɔ ƒe kesinɔwo ya gblɔ me le be wowɔ enu nyui le mɔ gbegblẽ nu rekɔ ese me nam da ewo yi ke nye nudzrala woƒe dɔta asi nye be nenye nua nya le asi o ya amewo nya le dzi kɔa ele be nadzre na amewo kple wo hã nakpɔ vi aɖe ɖe dzi kple susu be wo hã woƒe business ma gblẽ o ta gake be awɔe ɖe tame sesẽ nu la enye nu yi ke le akpa ɖe hã la menyo o eta me gblɔ be wowɔ nu nyui le mɔ gbegblẽ nu gake ye ese anya va alo dulisi anya va ko la ame sia ame awɔ business exactly ƒo ta se enya va koa ame sia ame awɔ nu ɖe ese alo ɖoɖo nu kple susu be mava wɔe akɔ te ɖe nɔviwo dzi o. Hold on ekpɔ mi ɖe nane kɔme ekpɔ Kwame Nkrumah
Osajifo Dr. Kwame Nkrumah enye Ghana pe to koplo la gbanto constitution no anyi ikenye first republican constitution nya salano senya go emma ko jomi le he afi 24th February 1960 constitution Ghana anyi okata oli aga constitution a umadu no gbajijio abe constitution ke jileman no wodo ke si buzia no wodo umo nyi jijio lima maklo Ghana de per plan ke pe arope ta ngokata agban mo kra umo no gbajijio ke ke Armed Forces Revolutionary Council va enye jeje gbanto the constitution ma da kakaga da shinchine be we are watching majije ko ga trova ta solely ta nami ba dulisa de 1992 dualia alo jeje ngoli ha dua eli en duenya Ghana lo du koenya Ghana ta mino ngmakpon ni manyale kene ngmakpon ngwa se ta mi ko se dualia fi yehova Exactly. Ta vota sa konye voa ni kamijebe akpa emijibia garo konkonko yenye amona sa konbe constitution no nyi gba ikenye first republic jimanya na takpere mi anchi mi the republic gomo Republica enye lenye pen government se abe leke gble be Dr. Nkrumah be time Dr. Nkrumah va constitution na yoza enye first republic nye Dr. Nkrumah be time ake Nkrumah joa leke magle constitution na pe magle be ne be do mahi god forbid america meji be ne job ne be do mahi egbe miko constitution ya kokeli egbe misazan yo kweko fugbe ya ye ku ya me bubu va na ko mi ga gere republic bubu me kake the first, second, third republic la ukatanye ese ikeji amemo alo constitution keji o hono zozo ake constitution anyale amerenya va oku udame madakola na kobe totroyi ebu gava ese bu gava na be me move from the first, second, third afiba do fourth republic egbe ta after the 1992-93 constitution na vala there has not been any coup we are still in the fourth republic. Perfect. That is the explanation I can give. Allo mbede de kematana le republic venyon. Ela be le kegbele. Le Nkrumah be tema, Nkrumah nyatefenya agbana nyala onye. Nkrumah ma taba ho du kole yevu osi kwa. Ma ko esedeke akoda nyi be eyaji yazo abe du proline. Ta le be time hala esel pakli do no anyi ke ozoji ike liman hava the same thing buzi avane nemake avi President Rawlings vava le fourth republic hava wo the 1992-93 constitution ikeji zomi legbe yo nyasalo ko gasheke mahodon chuchu kwa mi adi demo bi na matrova nyazorongota mikakashi nyafa TV oncho Tony Maguire miaklom yafa dangonova le +2332426707773 kami ame ke le Facebook ha mi dem yafa dango atwe alobana gama so amianglo mai maba ta strong amanu nyewuri amanu magbo photo gbana molo Daniel Fomakpo Yakuba hanana maono no galo alele Daniel Fomakpo Yakuga na maono no ge Evi amalesho mukata so amalaye amanu magbo photo gbana mala Daniel Fomakpo Yakuba hanana maono alele Daniel Fomakpo kunya gbana na maono no galo Evi amalesho mukata so amalaye amanu magbo photo gbana mala Daniel Fomakpo Yakuba hanana maono oh wagba nyaba gajeye lokonya jifunga gawa oh wagba nyaba gajeye lokonya jifunga gawa alele Daniel Fomakpo Yakuba hanana maono no golo ebi amalesho mukata so amana yamure
magba foto bana mala danya famiko yakuba alala maula alala danya famiko yakuba alala maula nogaro Alagbe pọpọpọ. Yalenso mukata so amale amano magba foto bana mala danya famiko yakuba alala maula Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Alala danya famapa yakuba na mono no baro Yawaleso mukata so amale Amano magba foto bana mala danya famako yakuba na maula alala danya famiko jonya bana na maula no garo oh tiravaleso mukata so amano nyamwe amano magba foto bana mala danya famiko yakuba na maula no garo oh magba banya bazo ajeye Amano nyamure amano magba foto gbana molo danya fomakpo yakuba na maono no galo Alele danya pọmapọ. Yakuga na maono noge. evi amalesho mukata so amale amano magba foto gbana mala danya fomakpo yakuba na maono alele danya fomakpo kunya gbana na maono no galo evi amalesho mukata so amale nyamure amano magba foto gbana mala danya fomakpo yakuba na maono oh magba banya bazo ajeye bazo ajeye do kwami ajizu magawa oh magba banya bazo ajeye bazo ajeye do kwami ajizu magawa alele danya famapa yakuba na maono no golo ebi amalesio mukata so amane yamude amano magba foto bana mala danya famiko yakuba na maono alele danya famiko yakuba na maono no golo Alagbe pọpọpọ. Yalenso mukata so amane yamude amano magba foto bana mala danya famiko yakuba na maono Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Meika matuo America matuo Yo nukpɔla wo me do ezɔna mi va miaƒe wɔnaƒe dzi miaƒe ŋdiwɔna yi ke yia dzim ɖi sia ɖi le Venyigba TV enye ya dzim egba nye ŋkeke atɔ̃ agbe wɔna ya miagbɔ vam ke emo kple gbe ya yi ke sɔmi me le tɔni magbɔ ye nye ame yi ke le zokpoa dzi enye kple Foster Dalali Anani yi ke ɖa nya ŋu na amugãŋtɔa NDC wo dometɔ ɖeka ye le mia gbɔ mi miakplɔ he minɔ ŋu dzrom minɔ ŋu me dzrom tso constitution alo miaƒe segã dukɔ ƒe segã ŋuti minɔ gblɔm be segã wɔme 4 sɔŋ alo 4lia nye le Ghana si gbãtɔ nɔ anyi le Nkrumah ŋɔli, vevelia nɔ anyi le Bush ŋɔli, tɔtɔlia nɔ anyi le Lima ŋɔli
dukɔkplɔ ɖe ɖeka kplɔ edu le mokokui keke ke me mi le yi ke gbɔ be ƒo ɖokui si le Europa dukɔ ma ke nye England alo ne ganye France o, Germany o, Portugal o, ne abe akplɔ ɖokui si kɔ ese yi ke ne kɔkɔga kɔkplɔ me edze be nawo nane tso ŋuti. Ame mawo hã edze be woƒe ametsatsiawo nanɔ esewɔ takpe hã me. Fia menye ɖokui si se alo ame ɖeke se alo ame aɖe ƒe tamesusu kɔkɔ wɔ se alo ame ɖeke ke nye soja ƒe gbeɖeɖe nye dɔwɔla o. Kaka enye esewɔ takpe ha. Evɔ ese ke nye ƒota se koŋkoŋkoŋkoŋ abe aleke Honorable Delali gblɔe na enye ese ine that's the parent law alo sovereign law alo the biggest law of the land. Mi katã ƒe esewo katã mi katã miawɔ elanye sewɔ takpe hae o, elanye assembly o, fiafia ɖo na assembly be council. Ne fi kake wole sukuse o, dɔwɔƒe la nye abe dɔwɔƒe ya mi le sesi ase ke wona la dzi bu esema ablɔɖe kple akpatsitsa alo atsɛkpakpa ke le esema esegama me ablɔɖe si ablɔɖe ke wona mia edze miawo miaƒe se mamlɛawo ɖe sema ŋuti ta sema yi ke nye ese enelia Fourth Republican Constitution wota se enelia dukɔ kplɔ se wota se yi ke kplɔ du enelia yi ke le mia si fia ƒe ŋkeke ye mi ɖo kpedzi be eƒe dziŋgbãtɔ ƒe ŋkeke andra le 1993 ye esea dze dɔwɔwɔ gɔme alabe ye yeƒe executive ye nye J.J. Rawlings NDC ƒe dziɖuɖu zi gbãtɔ yeƒe legislature enye parliament gbãtɔ yeƒe judiciary efia be Supreme Court kple eƒe court wuliwuliwo katã wodze dɔwɔwɔ gake ye nɔ election awɔ ma menye court yawoe nɔ dɔ wɔm o, gbeɖeɖe ke ge ɖe me, gbeɖeɖe ke ge ɖe me ta na be ŋfitsifitsiowo mia nɔviwo mia ŋkɔ sem Togo kra wonye mi gblɔmi me le wonye vovototo yi ke le Yadema gbãtɔ ƒe dukpɔkplɔ kple Yadema avelia ya ke gbagba dzem be yawo demokrasi ŋuti dɔ woakpɔ vovototo le me ʋe kpe gbɔdzo yi ke le demokrasi me nuyawo me dzro mi la ke Foster Delali ye no etoa me tamo tsotso Honorable Foster ŋuti enɔ ƒom tso Republic ŋuti na tsotso afima kple nagatɔ tsi ablɔɖe vovovowo yiwo ke esea he vɛ na mi. Mi nɔ gblẽ dem tso the Republic alo nu yi ke nye Republic ŋu hafi mi xɔ dometsotso eye medzi maga aku aɖe nu yiwo ke alo the key features yiwo ke le míaƒe Republic ŋu nye be le Republic mele abe le yi ke abe England wogblɔ be monarch yi ke wogblɔ be o ame ye nye efia edziɖum koa ewu nu eya va se ɖe esime ke amea trɔ megbea hafi woagakɔ ame bubu kɔ da ɖe teƒe o. Republic efia eya la ele be míada akɔ wokɔ ŋkeke míagbɔ le Ghana le fia ŋkeke ƒe ene sia ƒe ene la ele be míagbugbɔ ayi ɖe akɔdaƒe woatsi amewo woatsi tsitre be no da akɔ na yewo eye ame yi ke dze dumeviwo nu la edzi woada asi ɖo be míenɔ be John Mahama ne ɖu mía dzi, míenɔ be Akufo Addo ne ɖu mía dzi alo Bawumia ne ɖu mía dzia nenema ya le eye gakɔ yi ɖe dzia le Republic me la mi wɔna ese kple ɖoɖo dzi le abe leke ma gblɔe le monarcha ame ɖe le fia ɖum nenye be wobe dze agɔ ye wokplɔ kɔ va fia ƒe aƒe ma efia akplɔ eƒe councillors alo eƒe aɖaŋudelawo akɔ da ɖe anyi nya yi ke lia woagblɔe nenye be wogblɔe kaka wogblɔ be o atɔwo medzɔ ame etɔ̃ medzɔ kɔ aha tukpa yi leke kɔ vɛ gake le Republic ma esea li xoxo ta nenye be edze agɔa ame sia ame nya be tafela tse nenye be ewuamea ese li be nenye be ewuame la eƒe nu si nu wole be na yi ɖe ekpoa alo ayi kpo forever eli xoxo da ɖe anyi mava nya ame ɖeke ƒe discretion alo ebe nu yi ko kpɔ be o ewuamea kakea susu yi ke ta hafi ewuamea ɖoa edze mía nu ta mina ƒe blaeve ko ayina kpɔ va mele nenema o eya nenye be enya wu ame ko la
esiabe uhayi de ekpo forever maga kpo sunlight ke alo maga kpo jinu alo ere maga kpo e ga ko ide jia le niafe republica mi ke ga pere mu hanye be akonta wo there's accountability nenye be amede ukodo koda siu abe lege megbele mia republic mera akoda dale yo o dakona be ba no mia no abe dukolo la ene a nenye be wo dovola elebe na ba akonta ne dumevia obe o ike meva no mina mon popo be ma akplo du ya pene ala mi me wenyi hey me wenyi mi ape dume alo mi ape resources alo nnu amesi yo ke me ko kolo du ala le ke me zenyi la akonta o male ka kele le ke magbele le monarch alo fi ke republic melo la mo do me tore ke me yijo ami anta atakpo bo du kwa banyi gba ya leke oko denye basi metala me lombe majre na mi aleke alo majre na mi leke ka kele mi republic la e ma ola mele jini ne ma e nu ke ka ke ga ko pere republic han wenye be the sovereignty belongs to the people alo nu sia nu ike o lebe na wo aba me onu no la elebe na bua me ope de di no no la e ya bene vagba menye wo nto wo fe jiji ko e ko mi enyu na mbe ma wo dala elebe ma wo ne me nyu na me o kra hala enyu nyu na alo enye nu je dala elebe ma wo ne ma mele mi afa republic me ne ma ekpo nyama na glofia yeah. But the sovereignty belongs to the people yeke kwe ganye le more ngwe miataka kwe the monarchy is the people yeah. Ala we na menye monarcha ye kwe ganye sovereign nyaba ameke nye gawu eke ganye nyare penyai no but this is a sovereign lord mau nye ga tameke nye gawu le nto ya mabeke nye gawu le anyigba haji ta mai mo Queen Elizabeth eminya ko wono gbajiji mai ma to bo nye nyong ha nye gawu ye me sha ma chonana na gbona ya to sro ha no na chitre exactly afita sro afuma no ga no jomlo sro me o shilagara shoro sro afuma no ga no afi ya nava ye gawu ta ganye nye sovereignty exactly ta mai mo afia ya o nye monarchs wa they were sovereign o nye gawu aka fifia republican system alo duplore ke jizo mi afia amawe nye gawu exactly afia mi ata de du koplo rara mi ata ade oda a vote na lose potom ya donpo yeah ade oda ma anna okpode ndeka ekpo be fifia ya fe ese me de mobe amede adu duplola wu zievel alo ikenya penyu ka ke fifia amo leke magle amedo wu be president Mahama nega weke ike yin to ba globe ya nya wo ko yobo akenya nkanya mo fe susua obe o mi je mia dose akpo ela be president Mahama la amerobo ele donye won ta e ma glome lebe mio abedu me viola mio wenye ganto ta nu ike mio mijila e o lebe mia wo amugo glombe o mia ide vonu mia bana vonu ne ku me na mi pora be de president Mahama akata yike a be kwese be nya me namda nenye be monarch onya Queen Elizabeth alo the queen alo the king that decide be egbela makpomo appoint amebe ga yike america me pomo ga glo o yakra nyare kemelio kude obafia ne no gbetegbe ta kuma afi aga do amebubu na afiamanya naneke won bondim dokui vrodon fiadufua okwo omo denera etale mi afa de ko ma ro kra do wona nyina le fiam na fiaba kafla fiana no ha kafla lo ajanyire ko tam aro kinchi nengmoma le mi afa de ko ma do anyina do fun vi wona ni ranchi afi denera ala be
elle mia pas de kong ma kokoko e fia ko fia kegbe ba sere ka kudida awona kudida ha ye po bumevi alimevi alo fumama agboma fia sama pa gbo ye me toga male ta ko be o be to gba for de wi enyilia no wi enelia après d'acque que ba bien yebede ken haude pour ma mère ao benye fiago for me mo ta ni mi chocho mi après de comme premier mi pocho ma wo me pe mi ke gbeton to ba chiane rokia enyi aba ba o le bible ngole mi se bo ma o fe nyagbori la enko de yo nko na ma Samuel ye ba shamine David alors David benye fia no Saul enye fia gbanto akeba ro fia ya Saul fe majagaji o ta Samuel ba gban gba o ko fia sala shio ama o ha o va no gbogbom ne Samuel ba yo ha yo jibe yo ji hika me fia yo nto yo no rokishi yo moji no la ta democracy, the cry for democracy I love Bible Exactly. ta ni mi hocho ma wo me ike mi atogbe o lara shi o hocho ko hu me o hocho hogbe eli afi ni ye mokokwe alumio to mi afa jojuro fia nya ba mi acha me ke jemian ta contest alo conflict ya eli ma brecho Bible fa paji obe mau blona nya glorila prophet Samuel beneda shire soji gaka o gaba gloni be yedoda e mai ma ha amo gbogbrom ne nyagbori be no gbon mawa be ne dashi yonchi yonto yo chian yo ko no la ko democracy, the battle for democracy bla mawu na chiama lo nya choba me anya gan la be mawa shire jalo po me anya po me to ya lo wa we la yin gba mo kata nwu bayi me fia be de ko nwu bayi me pa constitution pe de yeshi be ma ikenye nya pa de koncho hogba ne nonyi gakra wo nye custodians ola nyi bara shiko Exactly. ola nyi bara shiko gakra onye be yehova dumia je ko fia do ko vovo ko pofu ko wo Ghana paseseta mima gaten trogo ne me atra adefo ya tagerem Another feature alo mi ke ga dejesi mi afa republic mo yebe there's parliamentary rule yebe esel ta kwekwe mene na yi ikene yebe owa trasile serem alo jibo aga o sey ya da amede wa na yi ike wa juro mi wa kpera bede o mi va bien mi afa dumefio sebede leke mi awe o ha wa gblode ata ne edonkujia ne yebe mi afa se ota ko menola oyi kaka no gbovala o gbona va mi adumefio gbo le ko ko ma no se ota pepe ama wa ba gbole fe mecho na mi bo mi yilo mi leke mi gblo yin mi yo mi wo yin ne mi ga ila mi wo ge mi leyin nka mi pocho un akoba amowa gblo fe se na me gako idejia another issue ikenye another feature yenye the separation of powers in a republic yenye be president may have the togobe eyenye the first gentleman lo make for nyakata mia taile nyakata mia jibu kakela ebe nsen ese tepede ko se me va kaka duwa mesia meju president ma ta domna se o ta kwekwe meno labe mebe mi wo hey ne mi wo yola alonu ile ka kpolomido se o ta kwekwe meno la hala o la odo kwisi abe institution nene nyafe judiciary alo leke ma gbele fe gbeme senyala wo hola o la odo kwisi no konya ko va bonwa president ma ta ba gblone supreme court judge be o mejibe na we de nyen fe nonwa meleni nema is a very unique feature alo nwi de onyele mi afa republic me kle susube nenye be wa ba America have confidence be ne duplola jagokra ha nenye be mekweko ide evonula evonua lenkure mbe o mi awo mi afa duplola le menyola wata wa gblene alo atu nyame na obe duplola jagoleji o alo me jagoleji o akele monarch la mon leo I know this will be a little bit controversial. Reason on you though
yike efia me wo ke le ŋgɔgbe kple alo ame yiwo ke nye woɖo abe fia nea woata ɖe wo ɖa abe fia ne gake le míaƒe republic la hafi aɖe president ɖa la ele be nàyi nava na míanya abe dukɔ ene be nu yi leke president woe nye gble agble mía katã míayi me woabia gbe president be ɖi leke awɔe ɖe ewɔe nyuie ɖa le yi ke wɔe ɖe alo ese yi ke tutu edzi edzagɔ le la ele be woana nanya abe dukplɔla ene hafi woata ɖe asi le ŋu. Yebo akɔdada koŋua Eya ye nye mɔ yi ke ŋu mi tona ɖena dukɔkplɔla la. No, but they can be like pass vote of no confidence them abe dukplɔla ene aɖewo ɖa. It's the same. It's the same. Hea akɔdada. Yes. Hea akɔdada. Ta menana madam. Akɔdada koe. Akɔdada nye ƒene le fifia le Ghana ma ƒene mi akɔdam. Vɔ no dzɔ be nane dzɔ kpata le ƒenea me. Ele be ƒenea me do gake president ƒe nuwɔna me gadzidze koŋkoŋ o. Ke míaƒe ame kpekpewo alo míaƒe ame tsatsi ke mi kɔ da ɖe sexɔ takpe ha ma wɔwoe akɔda ge. No da kɔ ame mama eve le tɔme. Efia be na ame 300 ye le parliamenta ame 200 edze be gblɔ be nyateƒe president ale ŋu wɔmea. Ne wo me ɖi ɖa fi o me míakpa go eƒene ma gbɔna alo ƒetɔ ma kɔtɔ eƒene ana de abe mahama tɔ hena. Edzidzi akpa. Ta hã akɔdada ke. Ta it still makes ta akɔdada ɖeka aba le kesa gbe ne be JDM John Dramani Mahama zuto kokla no be ai anya di ko akɔe moda. Ta koŋkoŋkoŋ akɔdada me míaƒe sovereignty ya ele. Okay, yo nyaje. Mana o kpɔɖeŋu ɖeka. Nu ya ne dzɔ le Honorable Kenneth Foriata ƒe eyiwo me yi ke wobe no pass vote of no confidence dem me because wokpɔe be mele dɔ wɔm nyuie ɖe abe míaƒe finance minister ene wa. It's just the same thing ema ƒe example ema na me le be woawɔe kpata menye be woagava agblɔ be o mía katã electoral commission ɖe kɔ akɔdagbalẽve mi da kɔ ɖe dukplɔsia ŋua wo propose be woakɔe kɔ ƒe blatɔ. Gake fifia ne nya xɔ ƒe blane woƒe susuwo nya le tem na o enya nye Ghana vi koa wo hã ata tsi tsitre atɔ be no da kɔ ne abe dukplɔla ene. Ŋutsɔmenɔna ne xlẽma mekpɔ be le Ghana we have about 100 and something political parties. Ne do ŋku ya kɔ mi da va yia about 17 political parties wawe eye wotɔ be no da kɔ na yo. Yi ke ema kra la o disqualify ame geɖe le eme. Enye nu yi ke de mía katã mía dzi be nenye be nya me kpɔe be o fi o le be ma kplɔ du o le be mi kplɔe leke o le be mi kplɔ dukɔe nye ya. Nye hã mate ma va yi atsi tsitre egbe be ma atɔ abe no da kɔ na ma zu dukplɔla. Gake in a monarch alo monarch democracy la unless ame aku afi wagbɔ wakɔ ame bubu kɔ da ɖe teƒe. Ta nenye be amea mele nu nyui wɔm kura hã o la mɔnukpɔkpɔ ma va nɔ mia si be miava ɖe amea ɖa o. Ɖewo mahi ema yi ke gava sese na wo kura hã nye be nenye be amea le nugbegble wɔm vɔ eƒe council alo ame yiwo ke le ŋu wo hã le vi ɖe kpɔ le eƒe nugbegble wɔm gake mi le dzi ɖe ƒo kekekeke aƒe nyia ta ni me ka ɖe dzi be aganye nu yi ke agadzɔ le míaƒe democracy me gbeɖegbeɖe. Okay, nyasalo kple ŋkpɔla mi le Vanyigba TV ƒe ŋdiyɔna dzi egbe nye special holiday edition ke nuyiome mi le kpi ɖe ko nye be mi ƒom tso míaƒe constitution ŋuti ŋkɔ nye mi ŋkɔ ɖem ne constitution be míaƒe ƒowotase alo segã yi ke nye dziɖula ƒe ese yi ke kpewu se sia se yi ke wɔm mi la ɖoko wode ŋu ese ma me. Ke mi dze agbagba ɖe republic gɔme la bena gɔme fourth republic mi gbɔgblɔm koŋkoŋkoŋ be nu yi ke wò republic wònye republic nye be ese li yi ke mi katã mi de tagu na mi katã mi sɔ le ese ma te ame aɖeke mekpe wu se me o. Ese ma yi ke wokɔ dro ʋɔnu hotsuitɔ yi ke ko hotsuitɔ yi ke mi kɔ ga dro ʋɔnu wɔme nɔ. Ese ma yi ke mi kɔ kplɔ egatɔ eko mi kɔkɔ ga kɔ kplɔ ame yi ke
nye amemanushito ne enye ngbegble egba anye ngbegble cho vieta abetu kopla gagble ncho be a crime is a crime e non pom cho chicha re ke sukuvio amaton ro la po la be no wo tombe mo gafi do le pokomo yo ba li po pletomo yo bo khonya po vito wa shimo ko ba fa pleto du kopla be no eseko say a crime has no expiry date neng yang gbegble gba yang gbegble cho va se de que o retona ama que rule of law ma lo so mina so mai que mi kata minye sa subolo mi kata mi detagune sa mi kata minye amerikao le sa te sa makpo marabu ame anya maga alo enye mi deputy chairman ade utukara de yimi saboli mi afike nyamado NDC topo nya gbo melalo wo ma globo ame anya chairman alo ame anya maga yo vuololo ta ko vito ma tengalio ko vito ata to amaga pobu mi po na no coco board ko report aro mi po vuaro oro nye V8 oro kra ngore vuareji anglo traditional council o la voix ala ba no smoglish cham o ma globo vuia nkoya le ji alo number ya le ji ya enye yevu po vu alo maga po vi po vu ta ya ne bayi ke vu ke nye tazi gbagba o to ya bana no moto ta eje be mia no mfiam alaba mashama na no e ba blood gomo sem le se ate ke no be republic afia be mi chia ame be no mia tefe le so ta pe hame ta ji host enye be ame mo e ke mi chia wo we nye mia pe jimejiji wo we nye mia pa dam wo we nye mia pa susu wo no mia pa susu blom ta afia be ame o ke nye mia pa parliamentarian so eje bo no so so klimi no yivie over ono miape adam plugbe o plugimedi yo sa ono chacha nto ma anye mi o ke mi o hiana mi oba no miata plim le parliament ta republic konkonkwema o democracy a mionto ya ko da ta na ya america fia republicans o la fi democrats republicans o me o ke mi chia wo nya me o ke no na miata beta jigera republicans o nya me o ke pro na duko yo ke keke aro ko se be duko keke drani yo mata no chacha nto shanto me ano nya alabono chien du koklo la ko du ko paton enye nyagbanto meje mia akpoda nyamare lekene ko nyame akpe le enye bola ma gblebe feni anyunami mi keta fme gbo fe ime enye be amechichi ono nyare blombe ahone ka to sobo ade fi me ko ponene mi keta fi amono ogbo blombe elebe mia ako pe ako ide pe aton enye be o chia duklola beneva nye abomi chia duklola yo do isiji 7 January tafi wa ba chia efe minister o ple efe America down the hawa na kobe efe kaya ba yivo ho da efe ko ulebe amema ba wodo ela be pe ne susu ya mela nenye ba me ajibe no ga da ko na ya be duklola kela na kobe jajira do yo ko lebo awo ko susu be waten aga flipo na lege magbele akodada eveliala iha aga nyemi ke take time lebe du popolo ya ta mole popolo be no ko ide epe aton kake ndeka olebe mi nyese ma be du me biwe nenye be egbe me kpodo kunye be meje be mazu du lala elebe ma ojajara do de sere dana yi elebe ma prepare dana yi be nsianu atajo o dakona mbe mazu duklola afi mabano tame bumbo ame olebe otoni olebe mako as finance minister ame olebe mako abe deputy attorney general belebe ne no ne mo so far as enya kodo ku kodo da be mejibe mazu duklola kwa jajara do ma okatala elebe na we koda nani muma ota o hia be o alo eselebe afi wa tian bena banye duklola alo party keji beno dakona la elebe mi akọ mi afe dodo yo keji olebe mi aso ikemi bla be manifesto cover
edemi nanyi wosusu be manifesto eji miazo alo sekle dodo eji ole be miazo abe leke magle party ene ta mele be na vano goglobo ya zanfere kablibo afi akochi an ife cabinet o ta lenye fa pajila fe ene ala enyo evelia nka jo afi wanyebe o fe dupopolo aba reodale doike bi awo afe dupolo line nka ta fi alo fe jajira do ike bi awo na election bibula aba reodale ike doike o lebe na ogbo nde ka lebe mi anu la bele ma mi never come monu ebeble monu bubu do ako ba bele miko kemi agobo wa because of the alo de atala miko monu popo bubu konio ata enye doda sinami abedume view enebe afimia ba kwa merebe ne bazu edukolola milen kuda mi anu mi kwa me afa track record nka mi kwa mi atawo nka o ngoro dananyi ela be ne ba mi anya ngoro ma dananyi kwa mele gloss gerebe president mama ata won the sia de egbe abedukolola ne akele be penne be de demela ni o ko ngoro ko dananyi be yu aba wa be party la eya ajie ole elegama gbre iji ola konta nagedo neme ga we ola nu iketa fi meeting we ola elebo ade menam kakebe o ejibe yaga yi awadu duklola ketala akomon popo o fika ma po garele akodanani akona dumevio ablo nu be no ka dakona mle mo enula mo kata elebe mi adumevio mi alenku de mam neme manomela megbe ko mi anoyi ta lenye nyefen gomesese alo nyefe tame susu enyebe peniala enyo neme nyo nenye mi henkeke aga alo fe aga ko yingogbela ame aba susu bo nkeke osubo de si uwu tanu ikene jenula e ya kwa aga no de miamu abe eduprola ne akene nya be nkeke ole buire na ya lo ele limited be ele be awonu ya le mo inula akọ kutre kuku ba ku be bezo akọ we susu be efe do na la na je dumevio nu tale yam la akpare to nya dumevio ha gbo do ha cho ameyo kemi ko dare mianu bro no mi agbo egbe amule ndc dunya ha bia sebede nka 24 economy akobo yo ko be o globe yo awode leke nka o mule cho eye wo ho la gbagba jebe yo awo ple susu be ngbe ke yo dona dumevio la elebe yo awode ji edewenye oral leke wa we afinu gbe odone du come view be ni yebe yo va oral la yo awe wa de tepe ni yebe mi adu me view mi tede ameyo kemi ko dare ma mi fuedo nu be do elebe na wo deji ne me wo deji ola ebe to heli avala be kareji bo ho wa wo fe do e wa we wa de tepe akebe mi aga kon keke aga ko iden gogbe be susu be ame ava ha bo nkeke ole season anu ikene je inu ya wola ni me kareji be ya de miaju tanyi me khofe ne akele kwa mi zo di ne makoyi okay yo kama bia abele mi si nyamana block 24 economy mi se 24 economy secretary ato chokumbe 2026 ba nguwa yo na madege tome kama bia de gbogbombe manifesto nenye an instrument alo nenye legal document ikebe ne wo manifesto ne ngure ya na kwene duko alo manifesto kata no fofu o chefia parliament na pe o ho deme no wa jobe va zu ko plola ma zon regio nyate wa chunya re mo na ma point vie ata yina na ma ekwe a me college ne ma totoro re ke me liu le yi ya me elabe as we speak now lo emi glo mi le nu fofu fia du ko ape dodo ai maglobe development plan de kemele du kwasi ikemi agobe du klo high vow hey me vow la hey ji say ji wa so enyi yo e ata du klo habobo katala alo party yo katala o have na manifesto ikeji o le wazo ta le fifie mela so far as kemi nya dakona mede mi le nkuro be manifesto mi pobe hey je mianu abe du ko ene ni mi common popo no la nenye bo o fe wona yo la ahe ngogbe yi covenant mi la
ya ji ole be mia account alo mia hold political party maudo ta nenye be le ko ha suggest be so far as party anya do jiko parliament ne ko be manifesto wa no ko ako no fe check atrozu check and balance la enye nu ike ha megbele ela be nenye be ozore ji o lo o hold accountable be egbele be nenye be va minister ame bla den ko ya san ko dolo nkata fi onye be va ko amo ame bla wu bla den ele be se ane se o ta ko me to no bia gbe o chonu la enye nu ike ha o research ma o gle nu nu amesi o yi me hu afi o ti wo nu ya ko mi ava ko mi ava da silo onu be no wo nu ike ne je onu la me kare be enye nu ike adem ya ju do le be mi hold accountable that is why here be me have a very strong opposition enye be mi po be mi lo opposition ko la mi ada sile eduklo hayo kele jibu mi ada silo be nu ike je onu no wo. The opposition must hold the ruling government accountable. But nsi anu ko gbo be yo awola wa wele dodonu please sube dukwana yin gogbe e mama no mela amesia ma aba wonu ike je nku ajo no legend ne ma nyatu me fio a anye efupela. Okay, yo mako nyamamle darebo ya nyare kakle barako o gbo yo dom da be America nya to koklo la popo na didi fifi a jo na popo bla enne afi aten anotere ticket ya reja be flaga chola ne dunya ha ade ake fifi a wo glombe na number amo ekpo amo tototo me do koklo hoho ayivu aluzu be hazu bani ke lek republic adasia onye mi ota amaru glombe nyama kpona mero akamaji osusu constitution aten no gbavu kaka 16 elections ya mi o 5 presidency ya mi kpo anyago mzeme manu na ma alo le kunyo osusu Ape le epe ape akpaji ha nyaha nyeme dasere ji be nya tore ba fe bla eton dasire ji ya nyeme dasere ji o mi ke ta fi nyeme dasere ji o nyebe ba ekwa president Mahama fe dukwa ya kolomo le fifia eja mesi amemi menye be political party ke me leta me le blondo eja me shama wala ja ama paganton nkata fi ela president Mahama la ntefe popo masusi eklo dukpo ya kpo oyi kaka gbo trova ta enya be nenye me do afọ fi la ma wo enyu de fi ke ngbegbon le la enya fi ke azo fi ke mazo la enya bibia mi do kwe abedu ko me gbabere febla ton vi ka e do le school ike wo do alo pon tebe ike wa ko du ko blibo ko desibene klo tanko tanko a e ho un febla ton bibia mi do kwe sebe febla to god de yeah, maybe I'm not going to say you whenever I do down so council of state exactly. Maybe I'm not going to say le on a scale of 1 to 10. I'm one ne e do le suku wodo pon tefe aten awodo le azu duplola le peblaton. Babia o le mi no mi aro ko bia meji. Traore Ibrahim Traore le Burkina Faso nye prenya ja ye gbolomele mi dasile o enya majome mi le ita me mi ko ko ba mi agbole fi masa do enya pere ni jeje ho fi ofu banto onye menya kakede ye gbolomele be le yi mo ma bele ko nto ha gbele eyi mo ba yi eyi bu me ya mi gedo as you speak now masa do kwenya be podem wene melenye pe blaton me do le suku fe ade ina fa drenwe ya me podo le te fere ke hadeko ten kama va po edore awo abe edume viene agada a little bit of experience nde ka ha le nyanya be na echo egbebe ibi adudu prola menye nu ko nye ko aglobo echo ko be adudu prola. It comes with a lot of resources. Ike amia enuo ina ngbeza
afi abazu duklola tani mi encourage be devi alo sohe de sia de ko nya ho be blaton ko abazu duklola nde ka o le mi gale encourage hanye be fraud na ko o be campaign never mejibe na o he leke nam mu mo katala ataba gbelenu akeni mi dasila me onu won to po ntefe wodo resources video losi ike do ma hi menye ba me adom no be no wo ko wa wola ademiaji anyi me bu be fe plan ne ake o le fifia ne no ne ma ke mi a zo den gogbe ne be enu ba nyu le gogbe ike dukoya mi be systems o le in place egbolo le fia be Dubai ame hope bla be vo den ele ni tepe o ma le bebe Dubai be systems o la me la be ko le mi agbo le fio du kodo ma ne ba me de hope wi ni kwa jidudu ano fetu hena mea yike basere simeke iha atenwo aba podora no azwe do kwisito le Ghana de Pongika isi nyika jeje wo 1979 ele dangerous ala gbegbe to ko mi gboblompe nke ko ba tro nguyeye ke plato ha ya bi ro ke ba de ma bluko ikama o heduko cho mai ma ba sere bifia abaso hene do chi ho blane de alo fo blane vo ton alo fo blaton de ejima eshinoga ete kalma wo gana nama ma ko pon mi le ra ma ye na ma fo fo blaton ye o pon fu pon nu ona e po duplo ro yo ko de to mi se pon fu mi ma le viara ke pon mo mi ada sinchire alo na ma nton fu mi ko kwa me ade vitu ku kwenya ma chio fine amaro ho china ro ku ji dan lati ha o chi ku kaka ono dan lati no fu no o fu titi na bia nyanyare ka ko gbomo le domestication ko gbomo le ama ba kenedi a Japan echire aka do yo nyaro ogbona kafla mi kata mi npon mi nyam mi kata mi adegbaro funa kakaro yo kana me interview kenedi a Japan me bie question to showdown chi aba kwa ya shanyo mi ata ga bua ga blo anya ko se me ta do fia ba chichia lenchi la ma ngi chichile amorukima akpama ko pomara dunga ka nyam le tamane America me shama pleo susue ta majibe na nyaroli na be block parent na black parent na miko ma akhle nya bedasho afi mia awunwa ko ma gule kle susube Constitution Review Committee o to troza fifia nchomise o dom da be o to tro exactly ike mi ape education minister na mi ape president ma issue white paper deke on this constitution review la be o ga ko expert bubu o ga ko ve be no ga len kude ni o ke review committee akove wa ga len kude ko la be de wa ga ta wa si to tro bubu ade afi mi aba ide referendum a obe kakea nya te fe constitution abakpa do la elebe mia atrasilo nya pakao akpa yo kenye me kpobe mia ga atrasilo wenye be the appointment of ministers alo minister ocha chia pleto cho me parliament la me so akpa ma la elebe mi mitasi elabe matako nku ameve akona tupare ka me pomu ne me nya o kwa me gbona te fere ke ha kpoge crowd tanenye ba me ya o da konebe nenyanye se otakoko me no la kula ne se otakoko ne ba wose ame ko ko be nenye minister la nenye minister ka ko ide jia le ke o ga ko power ka ko na mi afa eduklola be eya ga chia le ka magle judicial service alo judiciary pe no lala ni me ko be enye nu ike medemi aji abe to ne fuma hala elebe mi ale nkure because toni nya te fenya de matro nyebe egbe over na point over special assistant la you like to work with ameke ko be you are comfortable with that nyebe ko akpama hala elebe mi ale nkudem plus usube nyebe judiciary wan to wan nani wakobe no nya dako ameyala mi ko be nemi kwe abemia no lala ademia jila
encho nga nagrat alo nat all the dem ko cho teacher on to no ni opo be nimi dakona mela uno yo no abe yo we no la ade yo ji akpa ma hala meju mi alle ku de ihan plus susube wa demiaji. Another issue the appointment of the electoral commissioner. Nyatefe electoral commissioner bona enufogebe president eleke o dakona. Nyame yo kele ndisi ma mi buibe the 2020 election konwa ndisi eduji afi kake de chachan ko wo bo de Charlotte Seida eva na be jimesa halebe wa ebe pay back time be ya do alega magbe iha ya wona na ko da pene president Kufuor na be o da kone alo oglobe yebuji ta nenye be mon bubu dele ike wa ko appoint amemon the strike boss play all these state institutions NCC play to play susube duplo lava sima no mo la ike enwakata ma ko na miakata la enime po be ademia jinto akpama oyala ma dasire di alove presuswe mia atrasilo ni ta no de kona electoral commissioner yes ne wa da konela makawe ko da parliament alove makawe ne menye parliament okra ha they can be there should be a way out ne do mahi some key state institutions alo amo na reps of other state institutions so wabanani abe nagrat nat pleto those electoral college yes abe GJ mi afen no lado mi aban nani mi akobo this neutral state institution so aban nani akobe ame elekela mi bu ibe nenye be anye electoral commissioner la atenwa demiadia ni mesusu be akpama ha demiaji the vieto ikeme carriage be mi akale kule mwenye appointment of MMDCs elebenetasi enye be nya dakona wa ha nka ta vi nya dakona se otakoko menola you can have oversight responsibility on the MMDC so kake MMDC alawa appoint wow Leko to have oversight responsibility. Yes, the MP have oversight responsibility. Recall recently the local government committee a couple were here in Dole Parliament where the MMDC is our contact the overtoi ko onula. That alone shows that they have oversight responsibility. No, if you ever never parliament bokwa eva miagbo exactly. The republic government. Tamenye MP aba botosu you have oversight over DC and Stephen Adom menye local yo kaka ne Adom yire gen Adom akunta na mi abana to exactly gaka in any case amejima dengma go because isi mana mabia nya de nyama na bia mi sigerele show so jaro ko no na yame muru oncho minya mi keta 1992 constitution ala le oladwa parliamentarian na miawe chin bena no miatepe gaka du kokpro la petepe no la yenye district chief executive ta bo wa koko ide honorable Stephen Adom office mo to banya ma mena mo jebo me le be no ne ma yata onyebe ni mi electa me akula ama gbosusu apaganto be ame mi jibe ne no fuma na mi so whatever we want the person to do aloni ke mi jiba me ne wala ni atenwa na me awe akpe messages Destiny Wesley be mia bomcho Abidjan do ndina mi kata akwano Destiny yo mi akpom koko anmu mi akpom be mi ankosem koko mi do gbano ha message reka cho tina mi akpom cho hokwe ga do message na mi gba tina mo message akpano kaka happy holiday to you as well message reka cho Togo miano vile kacho Togo ke ebe mian kosem le Togo ebe makhle message afima yeponko ebe okay kosi mano ebe it's normal for someone to be honored after his death ya kwa jibon we jeje panya gbomle King David Blonyaro amana kwa afimi no amagba kumalono mi mo me hian akabe akbegba popolopo ayo popolopo jijimeta ro yo amana ogbono tepon ka me pon ide ya jesu yo kwa afimi po ide jesu tando o petata ko de bubunchi a
But what happened to Avenor TV? We no more hear from them. These are the only 2 TVs we hear from in Togo. That period, miafua kosi Emmanuel ke mia poncho Togo Bombe, we no Avenor TV ponga ke maga pom. Okay, nyema do onklo ta nyema Kenya opo puke TV do say da eta je mia no lo do memi mia no dom do we ayi chacho mia ti magate mpogo fon. Tony Macboy promi le gba for special holiday edition nchitama abiamo chomiabo adoshi to me dak bene foster de la be prenche gba mi jom mi shom wa ngoli sai ke mi bu me ga ba apu me asogo me na ma we jora gbe ga do andre me mi abono ge nke ka me na mi happy ta strong amanu nyewuri amanu magbo foto gba na molo Daniel Fomakpo Yakuba hanana maono no galo Alele Daniel Fomakpo Yakuga na maono no ge Evi amalesho mukata so amalaye amanu magbo foto gba na mala